Pungaanga ile nei tu lao le aso. Wa molia nei se tala vau e lua se fulutau sanga le matua. Wa tua ia ilo na tu ina tu leo se fe autustu si mata titele e ala i se i meli i nisio a onga le au nanga o leo fa pea le whainga malo. O le nei fe autustu si o lo fa mawina ai lona o sa fa ia o i latou e ala ilo na tafana ino i latou umanei. E tu saima ripoti ma le leti o whaavau maloa New Zealand na whaailo ai e leo le emaili na tu ina atu ua whaulutala ina o lau lea ana vatau. I ripoti e whaapea na tu ina atu le neita la vau lana whi autustusia po le toi lua se fulu minute i le tūlai lua le vavea o le asa tofi o le aso se fulu lua o le masina taluai. Ma e o atu i le se fulu lua au nanga ma onga e au fiat kolisi o Waiuku o le kolisi o Rutherford ma au nanga o leo ma le ofisa o le palemene. Whaalia ile nei i meli fuafuanga uma a lea lii e au fiai lo no osfa i ai o a onga ma whaatino i ngai o inga o le tawhana ino whana wa onga o lo na tau fia whaasotu la fono ai o tangata ma whaanga ai o ni au penga matautia e pe o pomu. Whaamanino, waia lilifa e whaatino ia tūlanga ona o ia o se na a fia i sawanga ma whaatino nga whaalumaluma po le vaenga o ta ua le ngangana Peritania o le bullied. Ma ua ia whaia e whaasanga tau watu ia i lato uma na afiai o ia. Ile matau tia tele o nei whaamtalanga ma whauwhaunga o lea na whaamalo si ai lo le tā puni o a onga uma o lo a whiele nei mta upu ma na wa ai leo o wha upenga ina i whafuane o le kolisi o Rutherford. I se taimi mulimuli ane na whailo ai e leo sa whaatino so lato sa ili linga i tonu a onga uma nei. Mana o lato mawaina ai o se la au malosi ilo nei tu aingo le pump action shotgun o se 359 cartridges o le 3D printer o pepa whaamaunga o le whaongaina o se la au malosi po le weapon blueprints maniala ngā oa whaalia e whaonga ai le tu whaatasio o se pomu. Ma wai fo i le tau fia o nialo ngā oa wha elektroni po electronic devices o lo iai tu tonu ni whaamaumaunga fisota i atu i ngā yuinga whaatupu whaalavelave e au fia ai ma whaamaumaunga i le tangata whaatupu whaalavelave le na whaia na ngā yuinga whaalea lofa i ka lai tete. O lo te ena ele nei tala vau o na molianga ma o le masino iulai o le awhaatino ai taulumanga o le whamsinonga o le nei mata upu. Wa tele ni whautuanga watu ina atu i sui o whemalanga inga e whaonga ai no foafi. Ina ia whaia loni a wala e oko meti ai o na taofi le alo no foafi. Taluai se mata upu na tula i mai le tausanga lua o lua wha, lea na toi lava a wheto ai ai no foafi e lua, o no le tu ai o le tasi i le moli mumu. Whamauina i reporti le Radio New Zealand, i sa ili ringa le vaenga o le komisi o suenga i whaalavelave o whimalanga inga, po le Transport Accident Investigation Commission, na lātou mawai e le tasi e le lua taimi, na le tu waile no whaafi le taimi te tawai o na tu i no whanga, i tu la tāne Kerione i saute o Morrinsville, o le mea matau tia no lātou maua, na ala o na tu la ile whaafita auli o na o le whaatamala o le na tau aveina le no whaafi o lo suesueina. E whaapea, ua mua o na anua i lana telefoni whi aveai, ai ngalo ai o na tu i le moli mumu e pei o na tatau wai. Whamauina e wā piapi sina avanoa na mawhai e o na taofi, se manu e te lese a fianga, mao o ai se tūlanga whaali tonu. E whaapea tolu ma le afa lava minute na mawhai o na tu le no foafi, ma misi ai o le isi o no foafi. Ta ua e le au sue na o lato ilo uma vaenga e au fiai ma le wha ilo po le signaling system. Ma o lato whaali ai, sa le lei uma ia wha ilo e le ai fo isi tūlanga na a fiai, na mafu ai le mawhai o na tu o le no foafi. Wha popo o le wha atamala lavo le ave no foafi, ma lona le wha afuaina le o le awala o whemalanga inga, ma lona le tau sisi ai o tūlanga te tau o na wha atino o le ngaluenga. E pei o le alu lava o le no foafi au noa mo le whaatanganga, ma le sawa tele e pei o na whaamawina e 2 kilomita le mamao na o iai mai le tu sata tau na tuai le no foafi. I ripoti le komisi sue na whailo ai, wa alu ilunga le numero mata upu o le solia ai o ai ingo whailo, ma na whaalia le Transport Accident Investigation Commission o le taimi le nei o lo whaangalango lava le tele o whaamaumonga ma awala o puipuinga po safety systems i tangata, ma ua lātou whautua ina ma losi le Kiri Rail ina ia tanga ia whaatino ni awala o puipuinga whainsinia. Ma tilo fo i nisio awala e taofia i nei mata upu ma le tūlai mai. E pei o na iai o ni taofi e oko meti o na tuwai o na foafi. Ina ia taofi le tupu mai o ni whaalavelave mata utia.
Inisa tala o whaasolo ai whainga pālota la itita le tu mālo o papa toe toe, leo o whaalia tūlanga o le pa uma o lalo ai o le numero o tangata e pālota, ma o se tūlanga o whaalia ai popolenga. Whamawina e na o le se fulu ono te si malvalu paseni o tangata, e te tauna pālota ua whai o lātou pālota, a ua toe o ni nai aso o na whaamuta lea o le whainga pālota. O le nei whainga pālota na toe whaatonuina le whaamsinonga le toe whaatino, ina ua whaamaonia le moni ma le sa o le whaatinonga o le whainga pālota na whaia i le lua a whelua lima. Talu ai le tele o whaamaumaunga o leo ngā tusa, i le whaatino ai o whainga pālota, e au fia e foi ma whainga whaala tua. Ta ue nisi o tai o ngai o inga o le talitonuina ai e tangata lau tele le whaatino ai o whainga pālota. Whaalia se tasi o sui o manukau ia Alpha Filipina, e le tau whesilingia le pauma o lalo le numero tangata e pālota, ono o ata lava leo le whaatua tuaina e tangata o le whaatino ai o whainga pālota. Whaopopofoi i le tele o whaafitauli walia e mai, e peo si iti o le tongata o le soifuanga, whaapea ai ma le tele o fuafuanga tangata, e pei o na iai le malolonga umio le e seta. Ono o ia tūlanga o leo ua whautuaina ai e taitai, o whaitu ese, i le toi ilo ai o au wala o le whaatino ai o whainga pālota, e au fi ai au wala fo e sui ai le pālota tangata ia o loo tu atu i o lātou meli, po le postal voting. Whaalia le Auckland Council o loo whaasolo pēr whaalawiloa, e whautua i nai le toa tele, i nei anga e whaia o lātou pālota. E whaamuta le whaatino ai o lepa ngā pālota lai titi, mō papatoetoe, i le vai aso fau, i le aso iwa o Aperila. Mai talai talonga o whamoania nei le la si ai le Super Rugby au piki o se fuafuanga tele i le mawhai leo no lātou sainia o ni tama ita alo laka pi se to otolu mo le isi lua tau sanga. O se ulua i taimi le nei o whaatino ai se kon karate umi whaapea ta lona amata le nei tamilo sanga. Ma o lātou o whamanueina e au fiai le tama ita o Tara Turner, ma ama vai pulu, mai se tasio alo Samoa ia Jamie Kolose mai le au o le Blues. Na amata ta alo whaatasi lātou nei mo le Blues i le tau sanga lua o lua tolu, ma o e wailonga fo i tau mawhainga talona ta alo whaapolo fesa i le laka pi. Ma ua moli mawina fo i le awai ai i ta alonga whaita wilia, e peo na vea ai masui o le au tele le atunu le Black Ferns. Ta ua le whaia o ngā ulu o le au o le Blues, ia Willie Walker o le mawhai ai o na whaamautu o kon karatia i lātou nei, o se amatanga le leilea, ma o se whaavai mautu lea o le atina e o le taalonga, i ona tūlanga whaapolo fesa, i taalonga laka pia tamaitai. O le taamilosanga o le Super Rugby au piki o se tauvanga i le vau au e wha mai tutono New Zealand, e au fiai le Chiefs Manawa, o le au o le Blues, Hurricanes Poa, ma le au o le Matatu. Whamawina o le taamilosanga o se tasile o fuafuanga le atina e o le taalonga tamaitai, ai mese o le mawai o ni tangata ta alo, mo le au tele o le Black Ferns. Tato telefon na un whaina tu whaatasia mo lau whaafonga le nei tu lau le aso, whaafitai whaafonga mai, tō whaasoifua. Tasilima i watolu amo, Radio Samoa. Pongisa whaapeo na puniti o le la Wawau le langi o le tingu fo i le muta O fitilo na muenga wa tofai paloi mata Fitilo fa isono wa le taua ilo na loto Le uso e sauia o le vainu lea e te tau mawhaina Kapu mai e le pauno Le whaamalu lea ua e laina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua au mawaina Whaalango mai Ilo utau au e te mapua Langona le fia ai Se fulu se nese i whaalavai A o se ato whalu Pela vai o se papa mafu
Amu ia la salo wa file mulo na masalo salo se ia lo famai o lo uola wale mawhai Leu so e sauia o le vai nu lea e te tau mawhaina Wapu mai e le pauno Le whaamalu lea ua e la ina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua o mawaina Whaalango lango mai I lo utau au e te mapua Lofi mai mafia O so ai le tau nanga ua pia E la foa ina O ia o se tasi e lea no faina E masa e sae O lava lava e le taina Puno masomali Le ai se upu e fai mai Leu so e sauia O le vai nu lea e te tau mawhaina Kapu mai e le pauno Le whaamalu lea ua e la ina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua o mawaina Whaalango lango mai I lo utau au e te mapua Leu so e sauia O le vai nu lea e te tau mawhaina Mapu mai e le paolo Le whaamalu lea ua e la ina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua o mawaina Whaalango lango mai I lo utau au e te mapua Whaalango lango mai I lo utau au e te mapua Samoa, le nu'u o te nofo ai Pe wha pe whea, na ngalo atu o I lewa ai Samoa, o le penina, o te fia fia I ai O solela, susulu mai, ma o mana tua ai La u Samoa, le nu'u o te nofo ai E wha pe whea, na ngalo atu o I lewa ai Samoa, o le penina, o te fia fia I ai Hangi mai se matani, e momoli atu ai Samoa, Matalasi Hangi mai se matani E momoli atu ai Ua lo fai la Samoa, Matalasi Ia, I le awa tele ma le whaaloalo e te tawai o te whaatalofa ma o fualofa ai I a te oe le atunu pele Samoa I lau whaafonga anga e maise fōi o lau sila mai moa mai lunga o le si ufafonga o Samoa le Radio Samoa sfuli mai vatolu a moi au kilani Ia whapena fōi ma le tātou Facebook page Ia e maise fōi o le tātou YouTube channel Ia ai whaamamawhala utala noa I le tūlanga ua whaalau tele ai Ia le au nanga ma le tautua mai au kilani New Zealand I le wha mō tasi o ono
Tesi baletasi po le FM 106.1 i to tonu le atunu pele o Samoa. Tuila mamanua, apena fo i tumwa mapule ono i salafai. O lava i ngā tai le ainga, le taiba le whale manono, ia whapena fo i. Ia bale Peninsula, le whātau si unga o whale alupo. Ia me se fo i o i le waa o whonti. O lono winga, waso o le atu lau. I le au nanga ma le tautua, e le ngata i mea whaale larurangi nei. Ia ua whapena, ona mo moli ai fo i bale savali e le atua. Ia, whaftai i le atua i nei a vanua le lei, e me se fo i o le. Mai a masonga songa i mea le lei o le pulenga, a le si ufongo sa mole li whai fe au. Ia lui Bonifacio, ma pastor ane Bonifacio, ia whapena fo i luftalenga a sa le aula, ma teio sangara. Ia mole au mātutua, tino mātutua, o le tautua nei, a le si ufonga sa moa. Whātulau ma whātalofa, ta oto atu pa ia masani o le whānu nofo sa moa. I lona vātapu ia ma lona vāta ngata. E mai se fo i o le tawhatolu, o pa ia ma mamalu whaale mahalo. Pa ia fo i ma mamalu whaale atunu, ia ai ia mawalunga se vi inga o le atua. A wana au na pa ia, la tau te momoli i luma o le atua, ma lalo le ponati o le sa tauro le li whaola. Ia manuia Samoa, ma ia whaamanga loina Samoa. A mata mai maunga te tele se io o i maunga iti, ia mai o nao se io o io na iu. Tulanga whalupe o le atunu, ia ta oto atu. O le nā o i lima ma a au, o whale o polu o tō whinga. Ia, e mai se foi, tāpua inga mamalu o nai ta maunti nā mātutua. Alola so i fōmanuia, i le nei fo i a stofi, o le whaata fiti o tiute ma Faiva o le neiva i aso. Ia wa abata vave atu wai fo i mo le tata o ngā Gagaifo Faiva. Ia se e mai, ia tau avele ngā luenga. Ia o wale tō wha. Ia whonga mua. Ia poliftelenga fo ia se umanu Francis Ioane. Ia matalo si ia o ngāle aso atai au male aso malo le seta. Ia e matua lava i se malo longa. Ia matua ai ia kerengi kau mafa le lei e tau mawai. Ia mawhapena fo i ona malo lo le lei ai. Whatalofa i nisi o lo o asia i tātou le nei fo i mai teimi o le tau sanga. Alo le sau i fōmanuia, asia si mai fo i le e seta. Tele i lopo le ale mele i mai i tātou. E fo se ki a polo ua sa wita ua sa whai i ale tātou polo kalami. Le whato a mata. Ia, wal popole, o le iele o me i e whaaifi e le ki Apollo, e tūri e mo le te moni malmariti Apollo. Whatalo whailunga le apio fōringa, Facebook page, o le Radio Samoa, talo whamalo se fōmanuia i loutu pa ia mawalunga Samoa, o lo o eva mai i lunga o le tātou apio fōringa, me se fō le tātou YouTube channel, po whea lava le tafo le lalurangi, ma le atunuu, o le taimi ma le aso o lo e mafuta mai ai. Whawheiloa i mawhatalofa mo wholofa atu le atau sa vea se iuli i a te oe, le uso pele, le wō pele, le tua fofine, o le tamama le tina, o le whawhawhine, o le a whawhatam, o whea. O e umai o mai ilunga e fia whaika kala mai po afo i mawhauwhaunga o le atau o lea le atatou ta i maanga i ei le atunu. Ia o le mea le nā o le whaamsidonga le nā o e malaua i atatau. O le usa tau siri, malo fastau tuai malo, alo le soifo manuia, alo fo i lava pale mo le saifo i ti ngā o le tino, ma ngase o lo whenga iai, ia au telton o le tatalo i le mana o le atua, e mawhai o na pai atu, ma whaamawhana whana, ma whaamalo lo ia te outou uma lo whaata o tolia. Maota malawa, whapena fo i maota ngase. Ia, whaatalo whaatu fo i. I lau lātou i le taima, le lātou i le ea, le lātou i le ala o tau nuu ma le manuia, i lau whanua ba ele o au te roa nei. Whatalo whapitoa, te nāo tātou aiga, fionga e fuatino whamele, a via e sera, ngā lole ono sa iti ngā fu i le tino ma ngase. Whala e fu mapulusi o tō whanga, ia whapena fu i le tapo inga, le fionga e fuatino tō ngia.
le a ngā upu, ia, ma nana fo I vaivanga I lunga o le api o fōringa. Wa tasi lea tina e fifia tele sa ve u volele, sa ve u vapea, sa ve ia vapea, sa ia, e maise le au tausi mai. Le au tausi mai pasi po le au tausi soifua le malu I inga, ia vapea na fo il teino famele, le titi, o le tabaitai le tuafine. Ia to rise, ia, e maise, o le head nurse, si maia. Ia le na talo fatu lo fiong le maltupe ma le faltua ia ana ia fa pe foi le fiong ia to filau e fa rema sambu alo le na lui malo foi le tawata I tute ma Faiva le so tavita na o le ngutu talo fa lava malo so fu mdia o le fiu telemoni talo fa lava malo le so fu mdia me se foi o le uso mo le tofine Moliva and Daisy apisala alo le soifua fa taile mafuta mai tasi ale mano onga le ato sa ve ia toi tango omi you like this program and then you share this program tu fole tato por kalame ia lo le nafo I tusi mai lalo ali lo fina ngalo io te tala mai le tofai mata upo le tato fa so ia Michael utualunga talo falava tavita ngalo le soifua ia fa pe foi ia sepoima pesaleli ia fa taile mafuta mai kalihi I Hawaii au tato ye ina fa talo fatu ele sunga le toina tintali ngafa malfaltua ia moyava ia mese foi le nofo alo male aingali ai mese le kalesia le fakasa le matanga luenga le nai Hawaii. Aloha to all of you, our friends and families in the island of Hawaii. Lome tuitama, alfalava malole soifumuduia, fa fowina tanielu, ia, fa perfo ile uso ya lauta paa, ofe Wong King. Lo o mai mua mai I lo tatu ainga I matau tu sa, mo ta ama vaiala. Ia, fa perfo I le to otele o tatu ainga. Fatalo fapito lava I o tātou ainga I le motu sa tu ile manua. Ia, whapena fo I ta u, fitiu tama fititai. Ia, olo o whaafonga mai o tātou ainga. Tanga lo matua matau ili pupu eali. Pupu ali ia, ai mwese fo I le fionga ia te o mangalea. Se vai le ko kele o kaku ainga. O lai whaalongolongo mai ina. Wa pe tanga so le vai o vo le ngafo si ali I le waka nga I manu ma le motu sa la va fe o tatu a inga uma o lo no nofo ai ina Amelia Mikaele talo flava malole so fo mdia va mai lo te pa talo fauso ia tele ia le aso le ataua fa longo tu fo il tatu le tio I vai ala apia I Sambodei, ia, alofa tele atu mo oe foi le uso. Ia mai se foi, au whanongolongo mai le tātou uso, ia whahoa, ofe Wong King, ia, whatalo whatu le ia tau sa vea, ia te. Oe, e seta tango moa, alo le soifomuluia, sa lote se muntafa, watching you from Canberra in Australia. Ia, whapena fo il tabai tai o Christina Tanawasa, ia ma uto uma, e alu le aso o lau. Ia ai tele tātou mata upu, e fia talanoa ma whaasoa iai. Ia wā fo I le nofo sila fia, ma le nofo mana malama le tunu. A wā, I tātou a tatai le moa, le tātou whinaunga. Ia uisi a fo I au wuli, tā mana na o e toso, Io e whātātai le ala, ia le mata upu. Ma whaapongi sā mau fiufi whaamanungase. Au a lava le malama lama I eisa tangata. Ea le nā tātou a matatu o lea ua luas fulu ma le 5 minute o te ai ia le tu la e lua. I le nei fo I astofi o le aso lua o le masino a perila lua fe luas fulu ma leon. E le ia le whaamanatu I hatu oi. O le taibi ma le aso ia awai te iloa ia o mea nai whai. Po ngi mea le lei, po ngi mea wha le lei. Ea sina, whatalo whatu ia sina. Nat McCarthy,
Ia, whapea fo iso whaatasi mo reen tu whele. Ia, ma le tō tele o tau o lea ua mafuta mai. I lunga, ole api e fōringa. Yeah, just press the like button, leave me a comment, share the program. I love reading your comments because why? They are interesting, you know. E tā ua I o le wawa I atu fo I o tau whirangalo. Ia, ma lau tau fo I whaasoa. E whaatupu manatu. Ia, ma whapena fo I o na maua I le ata. Pe a mahali e fo I le whaasoa a le atunu. Awa, pe ono fo I atu le tele o treipi. Le atunu ura nei. E o olo I le taimi e wha manino ma wha marmala mai se mea manino loa. E wawa aina ia lea I le whai me fia o tangata. You know. E atangia mai I le lātou sangi fia e mai se o lātou whasoa ia o whai unga le lei. Mea tonu ana le tupu nei I le mea lea o tau tanga iba muri mawina le tala lautasi o le hero pipi ia ma lea fo I vaenga whai. Ua malama loa whai pule I tonu o le SAA. You don't want to be part of that gang all your career. E te le fia nofo ai I. O se tangata e a ngai le malo. Ma te te le malo. A wafo I le aise alu I luma. O le ale aise luma nai. Na ona e nofo ai I ma e toia ina ai I whai le si whai ngā palota e le toi fo I mai. Whai le whai unga te tau. A lofa I lau I tu malo. A lofa I ati na e lau I tu malo. Tu oi pipea la tau lea. O la wana nofo ua masani ai lava I la tau. I le meo le tau whaaleanga. Ia ma le tete. I whainga wha vai fau o le malo. Fau o tūlai mai. Ma fau nga fau. Ma tupe fau. Ia whaatau o le mea le nai lau. E lau wha fau. Mea fau. O le tahe au fau. O ati na e fau. Ia, ma le loto fau. Pena o watua le tusi lea. The human condition. O le tūlanga o le tangata. Tusi o le tangata le nei ma le scientisi. Lawi loa ma le whaaloa lungia Australia. I le lalulangi atoa. Jeremy Griffins. E mafua uma mea. E whai le tangata. A le leile loto le tangata ma le leilo na mawhau. E whaatino ai. Mea le lei. Mea le lei ina ia ausia. Ma whai ona a apa iai. Achieved. Ai a olo le teimi watau ma whai atu. Ai ua le maua le mea sa wha moe iai e ausia. Ma u mau I lima. Ua mamulu atu. Mo le whateita inga la. O se tofinga ai maise foi o le malusi anga o le pawa. O le pawa wha upwhai. O tūlanga maululunga, o tofinga maululunga. E iai lo lātou whaasino manga I le tūlanga. O le whaasosoa ina. Ma le whai o whai unga ma tonu I tonu o se whaalapu patonga. Ua le ausia lo taipe I o le mele. Le ausia ina ia toe tu malo le hero pipi o le alala le na o atau mai ma fa matala mai ele loto ile ele loto ile ma fau fau fetu na ia le ma fau fau ma le loto wa le fa malieina wa le ausia le moi mitinga la le me tupu na fete na ile ma fau fau le ma le loto le Ua mapuna I fua I loa I lunga. O le fia ma le wha malieina ina ua le ausia le mea na mana o iai. Dala me tupu. Le anga lo le loto, le anga le mafau sau upu e le anga. Whai le whaatinonga o mea uma e le anga. Na mea le anga lava e mafua mai the human condition, the seemingly mad behavior of man, of human beings. That's how crazy we are. O tātou e whapena o tātou inga. O le tangata na whauele tua ina ia lelei ma avea
O le ngā ruenga tūpito na te vaia, o ma isi mea ola. Ma isi mea uma o le fōfuanga. Ma le sisi o manga. Ala me o whaila tanga. Ta wha le anga le sisi o manga le atu. E mafua mai lea. Mana o tele. Ioi. Mana o tele. Ia, ma le ngate le nā. Mana tu whapito. The selective process that only a few can win and only a few can benefit. Mai mafau whaunga le anga o tangata nei. Ia le nā. Mea la le nā ua. Tupu ma ua tu lai mai nei. Tātou, ama tātou le mea le. Pei ona ua watu le asonga fua, le asolua, mana nafi. O ana nafi, na whonoa ai malae ma tupua tā ua le atu sa fata malae nga sa tulu ma whono. A wā, le malae ma le maota i tonga mau ma si lepa. Ioi. Le ale mea ua whonoa ai le tupua, ma le lao ai. Ua tasi moe moe, le tō whā ale nuu ma le tu malo. Sa fata atoa, sa tulu ma whono. Ua o i le taimi ua te tau o na whaase e tuangalu le lato sui whaipule. Nā ngā i mai i tonu o le pāle mene, o na o le pule a tangata, a o le whaamalu a le hero pipi. Io, ne mea le nā ua tu, pēna o whai atu fo i lava le teimi le na o fo i mai Samoa, ka whiwhi le matautia. O whai atu e le tangata o le asavali ese, sau le tali o le mea le nā, tai seu o le i. Ai masu. Alu ese mai ma le chapi. Pia o to sau i lisi malanga o whai atu ta whiwhi e. Wa i fo le vea. Malangona le leo o tau whono ma tau walau. E iai lisi tangata. Lisi whaipule o le asavali ese. Lea o sau awa i ua na sau. O le asavali ese. E atou te whaafonga le mai la iai. E iai fo i malesi lea o le asavali ese. E wa ai la i le susu o vai la le o tūtau whai tilo tilo solo fo. O ai lea fo i o whai i le. Le valo anga le di i le. Now they're looking at each other and trying to sort out, are you going to be the next or am I going to be the next? Lo visi le fai pule. Po ule fai mai e kala le di ide. Ai se i albul fo i ke o wange ko sa o fo le kala le u fai mai i ro le ato. So you see, ladies and gentlemen, you can see through and through of what's happening right now in Petesa. O tō whaafonga iai. Na matua sau noa manino lava ia le fionga i le ri whaipule i atu ia, vai atu taulangi o mamalu i lau sunga le tamal whale. Sau noa mamalu. Au te lefi e nofo i pe i. Au te lofo i lau tu malu. Ua sa i isi tupu mai e ma whaatumutumunga o le ainga sa tunu mafono. Ai maise sa whatalua. Wale fia whalongo, wati ngā talinga. O le pūlenga mamalu, matangata lau tele, o e whai lo rātou so tanga. I le fionga le li whai pūle. Upu māta ngai le lafo iai. Ai olo lava le fua. Ma whaolo olo ma au. Ma ono sai ma lava papale ma nofo ai pe i te tonu o le petesa. Ma le vaenga whau whai. Se mele lei. Ia upu māta ngai la lafo pe o se tamā i sona atali. Le ai se ava whaloalo. Le ai se ava whatawhata. Le ai se whaloalo e tapui ai, mata ui ai le vānu nufo lea. O lea, o le whaipule. O le tama le malo. O le tofi o le itu malo. Ai whapea ona whai. Ioi, ai whai atu ai alofanga whamai o le loyalty, o le loto mau, o le whinau pea, lava pea ma ono sai ma lava pale, o ia, o sai ma lava papale, o levanga ai lauru ma ai palapala tangata i me whai.
O mai ilunga o lato whaatalandoanga I upenga ta whailangi na o upuleanga ma le mata ngā la lafu. O I totonu o le pale mene. O le mea lava e tasi. Sola le ise tō whai le masani ai ne ngutu e tautala I le tō wha e mapo ai ma mamalu ai le tunu. I le ilo whaini folosanga. E tawa whai ei pa ia ma mamalu o le tunu. Lai au mai e tala no, o meo ta maiti o le tala noa, whape o le atunu o ta maiti. Mea le nae ta o le mi ngao, le ava, le whaalualo I le atunu. Taimi uma au tau mai tau ina. So se taimi e whaatala noa I le auri ia. Nā mai a mata ai le karie, ia whaasanga I wholoa e whaaleanga, ia le malo. Ele ai se me hawa fata e ta au ai le tō whawa, ma mo mori ai le whautanga, a le pāti whai po le li tai, po se ana watau, a o ai lai whafonga mai, o ai le whai I eitala, o le whai I le mamalu o le atunu, malona tāwhitolo. Me la le nā le ua mata na mai tau mea tangata, le la o tō whafonga mai Samoa, I le taimi uma o te avatu ai, le sao, ma le moni, ma le wha maoni, o pui o tautala atu ai. E a tangia ai la tua inga teita inga ia, le maa na o le atunu o toe wha fo I mai. I la tō uma ia lango iai, wha mole mole. La wha wheo no tō lango, I le maa leia. Ma mea o le atufi tau whao ai, o tō le whale o tautai. Walau sa Faiva o tautai. Ai tufi tau whao le atunu, ala whawhela o no tau wo I o. O la me tufi o. Dale me tufi o. E da, leo sila iai. Tu ya. I don't want to end my career as a politician sitting right here with my head bowing down and my tail between my feet. My legs. Good on you, my brother. A ma lo whaawitai le toa. Mea tonu le nā tau le toa. Pule lo loto matuna I loa. Te tai lo a inga. I le mea o lo iai le vao lafu le mu. Te tai lo a inga malo I tu malo. I le mea o lo iai le vaitafe. E tau ma mawha ai ma wha malu ai. Ala au tau nofo lava. O lewa foi ona ta tangi talinga o leisi awari ila I nei tonu I o I petesa. Fautuanga ma tu o lalo mai o lato I tu malo. Te o maia. Te o seia. Te o mantua. Te talata ua nei. Ei stasi sa fasa o sao fo I lo mātou ainga. Aina o fo I le vai tarau o le whainga pālota. Ai tū lai mai ai, e pa le whainga pālota. Na talo atoa lo mātou ainga ma so tanga mangafa. Ai o atu le whale o le toina. A o te ngia. Te ainga atoa. O upu leanga umanala lafu. I le ainga atoa. Dale me le ua whai. Whapea umala le whatita inga lea u te whai atu wai nei ia te utau. A o iei lesi oso. Na e sai e si la fia uma le tō teleo. A le tunu. Nā na whai mai alo oso. O le leit whafonga mai le tātou wainga. Tū oi pea le sao. O tātou wainga. Se e le tala. Tū lai uma lunga le tātou wainga. Whafo mal mawhala. Awane to e sause si e fai se tautua I o lalmentupu. Ale tangi ta vale tono le mautao. O le sesi, le ai masesi na toe to toi to tono le mautao. Mātou tūtū la I umamo ese, oi fafu. E o se fafine, se tina, se tamaitai, se tamaititi e to e sau e fai se fi au le se mea. Lalmen vai, to tuli le o ngā tutonu matangi ya we. Wha mole lo a inga fo I mai wa o se.
Pena umana me le tu lai me tonu I petesa. La vade la vole faulu malo. Male nau nau ile upu lea o le loyalty. E male ia umai tangata wa o to ulu umale na ua fifi ai le tua inga. O le whenaui ma wheato whai le awala o tau wa mafuai. O na tātou to I lalo, ma tātou wolo popo. Ma to I lalo popo foi. I nei fi naungalo whai amata mai whainga palota. Ma suinga o te tai. Le ala le nai a lairo no whai atu. Loto te tele o tau le nā sui lo tau te tai. Ma le pūlenga o na tau I loa lea. E iai le wha moe mo le lumanai. O le hero pipi. E to e fo I mali liu le vai o sina I le mea. Na puna mai ai. E malu le tau mawha le atunu. E malu le wha malu. Ma le pena le atunu. Ala le nā e to e whai atu wai. Pea, lava pea, lava pea. Wha longo I le tangisi mai o tangata lango lango. The leadership has been questioned all along for so long. And these people, the sounding, the words, is just hitting deaf ears. Talinga. O e tutuli. Aisea. Malo mua ulu malo fata. I le nau pea, ma le nau pea. E le tofi taitai. O le tu. Si to e tau fono ai. Ma to e tau pou ai. Danga e tele me le lei. Na whaia ele hero pipi ina ua a mata a o yaito ina mātutua. Sa mapo le lato to whāma le lato whautanga. Sa le alo lofa. Whaapito, ma wha au ngafa se mea lātou te whaia. Sa wha se fua le lofa. Aia. No, o mai lo I lima o tama ia. A o tangata e le iai le amatanga. O le wha vai ina. O le papa malosi na tua I lunga le hero pipi. Ioi. Rauri ia le whaasanga mai nei, ma lātou whai tala mai nei, ma lātou. Tai se se ina le whaala papatonga, ma le vaenga whaupwhai, ai mai se fo I le whaafale tui. Ele iai, they weren't original members, founding members. They just came yesterday. And look at the massive damage that they have done to the party. Langa o tātou mātua uma, lea o talanoat, tātou mātua uma. Sa iai, they were all HRPP themselves. Time changes, and time brings those changes. And if you don't change with time, we will be left behind. Ole taimi e tau. Tātou te wholau whatasi ma le taimi. Aisea. E usi le au I le matangi. Tātou te muli fo'i I suinga e au mai e le taimi. It is the time of globalization. Whiuswai au nanga whapena fo'i o loa ale lalolangi atoa. Globalizing services, globalizing products. Wa whaavao mā lō au nanga. Ma whaatufunganga. Wa whaavao mā lō whi whaataua inga o loa. E o lava I upu whai o mā lō. A tātou le pipi I la I le vaa lea. E se e le vaa I le au. A tātou tāu pe upe atuai I tua o tuai wa le mwhai una whio soi lungo lale me. E mā le lembo I le sami. Upu nā le alofa e vantua I se fua I se tapu. Mai ole fono le tu malo sa fatalua.
Ma o le taunu unga o le fono. Ia tu ua ele whaipule ia tu ia le HIPP. Ai mo moli alo ia. E le whātua i le atua Samoa ua tasi. Ma whātalitali ai i se whātanunga. Ma se teimi a ngai ai i le maota fono i tia whau. E alo ia ai le tu i nātu o lana wha māwaenga i le fionga le Fong of Telai. O na wha pe nā fo i lea, o na muri e tu sa maala o le tu la fono le Fong of Telai. E wha sila sila alo ia le avanoa, o le nu fo le tu malo sa whata le lua. Na lango mai i ai, ma le komsino whainga pano, tamalona ofisa, whatu langa mai ai, le aso o le afo noa ai. Ma whaailo i le tu malo, le taimi, ma le aso e whaatino ai le whainga palota. Wha malo atu sa whata, ta lolo upa ia mautau langi, vai atu le ainga malos, sa tunu mafono, malo le tutoa, malo le ono sai, malo le whatotoa, tau te maua le winga ato le, ana mata upule nei, pe au tau whaafonga le lei, i le sai o li ima whaipule, ma se tasi fo i o toia ina matua, o le awhio anga ma le tu malo, ina ua fo noa, le malai, ai maise o le komiti whaafoe o le fono whaavai, o lo o lātou li po ina, le polo ketsi lava le nei, ua whai tawina, ma mai tawina ai, e le whaipule le whaamri e ina o lona i tu malo. Amata mai le whanau se i o le tupulanga televau o ainga, o e kalesia, o le awaluma o tane ma le awaluma o fafine. Tina amata mai tai. Ua tele mea ua whai, i tupe ia ua tufa atu e le malo, e whai i ai le whasoa ale i tu malo. O mea na le mawhai o na whai. O sa onga sa mawhai. Sa le mawhai o na whaatino ona o tupe. E kalesia. Nā le mea ua tūlai mai. Ua wa ai to toa tuia. Ua manuia mai tatau o na apo. Le malo. Ma whaafetaia le malo. Ma lango i le malo. I lea fo i ana batau. O se whaamanuianga. Moro nei tu malo. Tu ai ngā whaamurianga le nei o le fua maua isi tu malo. O lo whaasa fua i le atunu ua atoa. Ai pangā lea. Le whaa uli tō pēa o la ngona o tangata nei. Nea o lo teitai. Ia lena. Tau te whaafisa ngā i lava malei atau sa vea e whaamanino i ate oe. Mea uma ia tutupu, i le vava ai ma le maita watu, ona o le tau longo o le tiutele nā, o le alofa ia Samoa. Whaamanino bea i le tō wha Samoa malona, malama i ai. Ona i loha i fo i le tangata, whaatino le lato wai ia te tau, e whai ai whai unga le lei mo i lato. O le atunu u le lei o Samoa, o se atunu u whaamniaina. Na pau a lea, o le iai o ni tai i lato te tai Samoa, i le vaipuna e tau ma mawhai. Ia pangalea, lea utou loa la le ese. E a isi te tai e te tai tātou le vaitafe. Ma le vao lafu le mū, ai tau mawhai isi. E toso ese. Whaamanuianga nā. Toso ese tangata. Whamai ele anga. Pe o le mea le na whai. Le na whai e sātani a tamu ewa. Mai ai. Sa we uwa kurisi piko ngali. Ale fu o le la. E loa ile leima leanga. Ai foi mai kala.
ala aboi loa e urua I tangata le whātonunga au tū nā matu I le whātoanga I e tena le tūla whono au tū e au tū ma iai mea uma o mai lava I le tūla whono whaale lalulangi nei ua au tū uma iai mea uma le tūla whono le usustai obedience au le tūla whono fo I le tofo ina ai ia wadi ia matato uma o I lātou nei sa le pau sa lātou le talia ina ni tua lalo e vatu iai a o ai e vatu ai le tua lalo e whaalongo I le tangi a tangata ma le tua lalo a tangata e re whaalongo mea lana e mau e meo tangata leo sius tai tangata nā fu isi la fio o tātou umo matua o lale me tupu le tamaititi pa ele pa leo sius tai ia e ei me ia tua o patatua o le mea le nā ia le ino o fai atu tau te le tausia le tūla whono whawai o le usustai usustai o mātua o tau io whipule o tau mātua o ta māmati nā mātutua o le atunu ioi o I nā olo iai le pule tau te whaalongo mau tau usustai ai le tau te auto e whai a me loto le tangata iai whaalongo mai I mele le pule ma le malosi anga le nā. Usi tai mai iai. Whai pe o na whai le tū ma le anga o le nā tūra mea. E tawhe le au e usi le matangi o le me angi iai le matangi o I nā fo I lolo iai le au. And that's just law of nature. Tātou e tātou whasisilanga tā uane I reanga e maua ia tātou tupe ala ka karangoi por kiki ai le si sui ka kupe. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o mana onga, I o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi ananga tā, e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand, wha a pese tino fōa le potumalo lo, lau ai mana fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo whituiwa Great North Road I Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, 5 valu, o valu se lau, lua, 5 valu. O e sauni malanga I Samoa, maratua loa moana rentals o loo whanga solola na whaapitoa e lose 40% e pa uma o lalo ai tutongi o Tāwale pe a tolu pe silia tofo I aso e te whao ngā I nā iso se Tāwale e mawhaiora pikila Tāwale mai le malai vale le I whale ono po whangali I whaapelo tātou o fisa au tui ala fua pe mumori e tofo I le whale tani malo o loo e whaamautu ai ai ngā whaapitoa o loo iele tātou insurance cover te fili mai ai ina rei tupu se whalawelawe ai o loo iele whaamama avenga maratua o loo iele tātou account I New Zealand pe lafo sa ufo I le moana rentals e whao ngā I le Pacific Easy pe whao ngā lau credit card e whaantino ai le tongi ina o lo sa mori si whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau o tasi ono po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa valu wha ma talo sanga e transfer o I le moana pe asesiane I le tātou Facebook o le moana rentals po le tātou upenata whailangi o le moanarentals.com Moana Rentals o laupaanga e taitoro ina oi a oe malanga asiasi I Samoa. Afia maua sosa Omega ka Tiana lowi moa Omega ka Sabale tau mofie Omega ka Fili mailo ile Omega ka Omega Cars, lua selau Cavendish Drive I Manukau, po le telefoni o iwa lua fitu 5 valu tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Cars
malole keisile Omega ka. Talo for Samoa on Mr. Cowboy Lenny. Whaafafonga ma mai mo mai pea i le Radio Samoa. Yeehaw! Ia na, whawhiwhianga sui whiwhiloi ai mai se foi o whaasilasilanga. Ia ma tūlanga o pisinisi ma company la tū te langolangoina. Le siu whonga o Samoa, le Radio Samoa, sulima i watolu a mo i Aukilani. Ia, se leni e mawhai o na wha wau le ngā luenga. Ma o atu ia le tala i lau maota ma lau lawa. Ta ua le nā o le tublanga o le iai o le tele o pisinisi ma company o whaasalawina ma whaasilasila lātou au nanga ma lātou tautua i lunga o le siufonga Samoa. Whaatalofa i le tātou tunu i lunga o le FM 106.1 de po whea lava o whitaloloa i eile atunu. Ia mai se fo inisi o pisinisi ma company i Samoa. Whaatalofa atu le uso ia alo vau. Mafua, ia, whapea fo le tamaitai o Anita, mai le whale ta vale. Le MS Rental Cars i Whaleolo International Airport, ia mai nai muli whanua, masata puala, whatalofa atu. Ia le atau severe ia male fa moe fa malo atu i le ngaluenga o lo tautua i nai ia le tātou atunu ma se voi le tātou TR taxi stand Taylor taxi stand i la i loto pa o le nai sifi mai na ia le uso ia mauhunt ia po o le sunga fo i le li i fai por kalame o kota male faleo tau tuaina tasil na fale ta vale te li lava taxi stand na i loto pa e le ngata lea fatalo fatu le a Samoa laga tasil na taxi stand ia mai se fo i o le taxi stand lea o lo o le tau Messina Resort Island Resort lo ia i le fionga ia le ota mal faltua o le pule o le na fo i taxi stand ia fa perfo i le uso ia te lea ia male mamalu te lasi sa tātou wheiloa i le tuua o le malo ma le usui o le fono e le tofa ia mua avasa iopu lolo vai so alo leu tele a vele ni lau momoli e tuai le nganga whaftai ma le nganga foi tumu le whaaloalo i lau fionga i le te fono o le fono fau a Samoa nau te lenga siata to whae le vai malai a tina e vai po lau fionga fo i le aloli ia meise fo i o malu o tafa le sui pelestene ma le sui te fono e meise fo i lau fionga i le autostus ia male fofonga fo i o le fono te lenga siata vauliko pio vauliko fale malu ia le fionga i le ngaftasi fui mono Rita ia male mamalu i le au fautua le komiti whaafoe se furu ma le tolu a le fono fautua mamalu a Samoa lautou whaaloalo mawalunga e le nani nea ia matua fo ilalo sapai whaatua ele lautou wanga le lei ma lautou whaaloalo mawalunga ia ono o le manatu fo i le langi lea ia awa le fionga i leulua i alii ia po le fionga fo i ala fai tele ia po le telenga fo i a so alo fa pale mata tu manu vao le vea aftai ele ni tau i mani oa mani a rio i le nei a inga ia tau i ailo tau wanga le nei malau tau fa alo mawalunga le se leni pa ia fa pe fo i au afa te tele sa te mau ia le o tala ona le langi lea o atu wai le fa balo mo le fa ftai a maise ia te utou le fo tua fa pitoa sunga tolu manave misiluki fau muina sua ia fa pe fo le sunga le flufi mo ia ai le ngata lea le tama le fale le sunga i le mataia ia maise fo ia e fionga fo i le sui te fono
Ia le te utupe, ia whamalo atu ma outo uma, e le isi nei pa tasi a te au le komiti whafoe sfulma le tolu, ai mai se fo I whaafitai whaapitoa, I lau a fionga le tamare malo, konsula au le malo tuto tasi o Samoa, lau a fionga Honourable His Excellency, a fe mata pausalue whaapo lua ma le filtua, ma le au waa malo ofisa I le mauta o Samoa. Anga leile tua, tātou whilo ai pēr. Ia, pe a maea, ne langi I whaasino, I le fionga leulua I ali I whaapale, tūmanu vāo le vea. Whatalo whātu ia whaafili, mai whaafili, ma eo vea, ese le bāne o le pesel nana e taina mai nei. Sa tusi le mātou whaili, al nau o whaalongo atu o toi usu mai e leisi tuangane. Whātu, ia, alo, io e whaapena I tātou, o ia tusia le pese le si teimi ai tango fo I la e toi teu se pese ia I loa le tangata e ona ia le pese o lea ua e no fuma toi teu le pese ai ia teu la I se tu langa silio na maua lunga le fola e mana o mia matalia ina I le lei le whaalongo matango fie I lona whaatinoina o la au o leo a umaisi saikolosi e te mana o e whai e teu o le pese ia le lei. Ma ia mautino e tu mau le winga ma le ano fale o le pese. E le whapea la e tango e teu le pese. Ona sui a toa ia le the context and the content of the whole music and song and the reason why it was written or why it was published. Le mea le nai, o leo e maita wina. E tātou nei, ia, wala e tōt si le fia fo I le malu le tinu ofo os tangata whawhi fia ma anga I mea nei o whatunga ma musika. E tangola e whai whalese me whanoi le tangata o na ia le pese. Ma le whatunga. E tango fo I la e toi teu. Ia teu I se tu langa matango fie matu mau ai pea. Le winga male a anu moni o le pese. Les and maki te o talo lava ma lol so fu bia la o fionga Samoa o le lipule le o le tatou tuisa mau convention center I nai Mount Ruskell ia o tele lava na nga ia le to tele fo io fala puputonga o ainga le foi sa tātou tali malo ai o vaenga whai. E mai se, ia, tele o sui tau vāna malanga mai Samoa sa vea lava foi le tui sa mau. No whanga tōlu a lea sa tā ua Manhattan yaso ia. Ia lea ua wha popo le lei, ia le fionga le lipule, Samoa maki teo. Ia ma le whaletua, ia les, ia whapea foi le au whainga alwenga. Ana ia le la, e se te milongo mai. Si tātou vava ai ei po le a foi le kalena o le nei tausanga. A wā foi events ma activities e ono whātino I nā. Ia, whai o na whaalawi loa foi, ia ma whailo ai le whangatia, ia wale nofsi le fia e le tātou tunu, whaftai le mafuta mai, ia les, ia whapea foi le fionga a Samoa maki teo. Whaftai mo le nā au langa. Iutita Moa City. Ia mai malo sa vea. Ia, whaftai malo le onsai. Ia, e mai se fo I o whamarui atu le seta. Le fiu I talamoni. Mana I o le ingoa le... Mai le ingoa... O watu peo se ingoa fo le... It was an engineered name and structured name. O le fiu e whaalongo I talamoni. Kwa maanga ia foi ma fonfongo le nei tangata yo se fatu la wano talo falava Keith McFall my brother Keith McFall talo falava uso after o leo e mafuta mai o lo fa fonfonga mai from Las Vegas in Nevada. Yes, I remember Keith while he was playing for Avile. Yeah, tasi fo e warm mai,
Franklin Pasi, tāna lava, familia tuli kifi lau ainga i Las Vegas, ia ma Nevada. O lau Papa Junior Timo, whaatalo whatu, ia whapea fo i loli i seu manu whangai, ia whapea fo i ia le sunga ia maina o live. Maruia le eseta ia te o tau. Malatua la o tae au le aso malolo. Malolo kua kai au, malolo le skonga, i malolo le sa, le ai, loku le sa, alu e mata i le polkalame o le lau pama tamaiti i le aso sa. Wapena fo ila i le o le aso ngafua fo le aso malolo. Kilinga ingi aso malolo, whaftai le tu o maua, hawa noa le i malolo aima, wha malolo le tino, wha malolo le ngutu, wha malolo mata, wha malolo mafau, wha malolo maloto. Mai, te mai ua lese Yosua, le ataua, wheo i lau kambanga o Kanata, tele o, ele o sea, o se leo Kanata, yeah, I have a mate. Te lea si whalawelawe le tula i mai tamale nā ia malo nei a inga. O whatu lea a vela umata upulu nā i le whamsidonga. Alu e awe sau tangi i leo. I le tale tonu le nā tula i mai lua vāma. Siri i le nā o mai savidi. John Puni tala whalawa. O to inga tangata whape. Wa le to e fia mai maua i se tala. Wa whape o leina nei tangata. Ia mau lato upu e la lafo i le ali palemia ma le whainga malo. Ia o la lafo nei la ua nei. Wa matua mo i ini i mata. Ia, ngā whalangkuru ngako inga e ngā le pāmala ma si i le whare mai. Kakanga o tunia whetu mai whea. No wha ia ma whala i titi o ia peise loi. Tau tala mai e tau ai ato maa i le ngutu. A wana o mea valea lava la e sau i le ngutu. Whaatasi e ma le ngutu. O le sitama i to ina ia. Tole, o ia so ingipungi a vi i ke lua maulu. I marua ngofo inga. Mal whaare lave le tunu o amuse le whainga malo. E moni whaiumu Samuelu. Talfu lava malo se i fumunuia. Lino Lei. Talofa malo. Haftai le mafuta mai. Ia whapea fo i Lupe Brown. O le sunga e whaleata .3b, Lupe Brown, o tia au kuso leota, taluflava. Patalofa whapitoa, Hans Webster and the lovely wife and children and family in Perth in Western Australia. Have a happy Easter to you, my brother, and your family too. Whaftaile mafuta mai, ia tasile nei, paanga tō tino lava le tātou polkalame ma le atou sabea po le Gagaifo Faiva ia po le tāno ava ia o le mea tasi ele mawhai on a misi whatalo whatuai Hans and the family, the Webster clan in Perth, Western Australia. O fuatai sua talo whalava malo le sifumluia o talai tu manuvao Smith talo lava fa mai fatalo fatu le atu severe ia ma fa mai se tu fo I le malanga siutina ia fa pale. I was happy I got to see her in October at church in her Vaivase Navu ward. She lived an amazing life of service to Samoa through education. Rest in peace, Sister Lavia. Ia, aiua e ngai, ia, ma isi o tātou a inga, o atu le nai tū. Ia, nao se whelo inga foi, I'm sure of that, whafte tele lava, tala I tu manuvao Smith. O, wha I Samoa, me o whi ai Samoa, talu flava malole so I fumanuia, taile mai futa mai, o lino vape fo I Isa Maeli Salevi atalo fatu fo I ato
fui ava, aloli le soifu manuia, Christina Tanuvasa, John Ioane, ia whapea fo'i ia leu se apolonga. Talofu polonga leu pena unasa. Ia le na tufa le tātou por kalame ene e mwhaifa i o na maua le fifia o isi tangata lo whawhongafonga mai. Ia ai whaamaruia whapitoa antu i le atu safata. Le tu malo uma safata tasi, safata lua, ma so o se safata o tātou tino ma ainga uma. Ia e. Oane la ia le la lango le whainga malo. Ua tula i mai nei. Ua lātou wha maoni, ma tausi le lātou folanga sa whai. Tu ina atu e au noa ma se sene e tō ese po o se pau tāla e ave ese ele malo ma la auli ma lana vaenga. Ua tu ina atu uma ile vaenga o le tu malo sa fata ta wala atu ila utou fai pule ma lana whinaunga. Ai mai se foi, o le toa fi malie, o le toa wha, a le fionga ia tu ia, pai le toa. Na te le i tawana wina, le fionga i le li i pare mia, pe whaini fi naunga, le ai, tasia le tala, atu ia, o uma o na la, fe so tai ma fe tu nai ma le te tai o le atu nu ma le pare mia filifilia. E le iai foi laso na masalu salonga i se tūlanga. E toi whai ai e la uli se isi mea fau i tu atu o le mea lea. Nai lo o le wha maoni i lana tau tinonga. O le a mau atu, lau tau se leni, ma o le atu ina atu a toa le tau se leni. Whatasi ai e le ngata i lau fionga i le whaipule. Ai whapena fo i lau komiti whafoe wa e filifilia. O tama whanau o tupu mai o li i mo whaipule. O ai a ngawaa mato mai to tono le tumalo. O lou tau tiute. O le lufi lima le lei. Sele lema le lei. Ma le tali tonunga. O le a manuia, ma paleni, ia ma wha maoni, ma whaia fo'i le alofa, ma se awala tala whia ngai ia tofu sia uma tangata. Ma si ana fasi a reto. Ia lele le ngongo ma si ana ia. Ai le tāua le na. Toe fai e la uri leisi vaenga sili o na tāua. Tā ofi le au maia o se konsale tu maoti tu to tasi na o i e sau e fai le survey malana suesuenga a le ale au wala e whaatino ai le tu faina o le tu pelea. Pa mai la uri. Tā fata mamalu le tu malo GPS lea, le consale, a private consultant that will be brought in to have a survey on how to disperse this money, 10 million tala. Tu e sau e malisi ai e inga i tua la uli malona wha maoni. Sa fata, o e tufa le tau tupe. Tufa ina ia manuia tangata uma i se ala, ami o tonu, ma fia umai, ma faa malia ina tangata uma. Au atau te popole, e le a patu le malo, e faa i ese seisi vaengo le 10 miliona, e ave masi umplea. Deu a uma na talanoa le malo, ma le malo ni usila e te tau na iei se whaamnianga si umu a e le tō e se ina mai se tupe i le 10 miliona lea o tō. O tō loa ma le fifia i nā atu ia o tō ma le manuia o malafu. E le teimile nei le au whaita talo uma, le au whai ngā luenga. O tupu mai e o le tupu langa le awa luma o tane, ma le awa luma o tina ma ta mai tai. Se ua tala noa.
ua whaasoa. O le la ua lunga leo le mata upu i le whaasoa. A tangata uma ma le mamalu o le tumalo. Au mui o a whe mawasi a kako a mio. Neno winga i le ilalo ane o le awhe. Tā la ale tangata e totas. E o la fo i pisi nisi. Ma e na tali le moa. I le fi ngota o le ngata i fale. Lei o le ngata i fale. O le mea e tala noa au aluma. Pi o le pifa pena e usu tane e ta noa. Tala noa au aluma. Le mea lea o le atupu. Fai mai. La le mewa e alu ese me le chapipi. Tali tu ya. O le vaai ali ima fai pule o safata. I le faata maiti o a mio mawinga. Ma faata la noanga la wali ia. Ma upu e la lafo I lunga o le upenga ta whailangi. Faata maititi. Well, Tuya has seen it. He's had enough. He has watched the childish behavior and seemingly mad behavior of these people. Lola ilungo lato platforms, malato media podcasts, malato propaganda media. Tuafa o ngā maitangata nā. E whai ei le mawhau ma le mingau. Awala leo le nā. Malawuri I. Propaganda media nā. O te whai ngoina tangata ne e whai ngā e tula e pamari mongi ma mfontoe ma lato ne. These are useful idiots. Ion. O meo vale au ngā. E mamori e sa vali mata ngā la uri ia. A o le mamori e se tō whale le. Nā. Tā se si mafuanga wa lo se o la fionga le li fai pole. O lo se wa loa e manuia lo I tu malo mo tangata il poloketi. Wa ti ngā foi o talinga lo whaalonga long pea. O te te tangata nei, ma whaatau te, ma tau wha matatau. I le poloketi ma le li teitai o le malo. Eo, ma le si mea. De ngata lai le manuia o u tu malo le tasi miliona ta la poloketi. Au o wiloa lama. E le se manuia fo I o a umaso o lumana I e toi mawai I. Wa te tau lau tu la I mo walu seloa. Ma wau siringia fo I. Mo lewa na mātou whaatalitali ia au lea lava. E whaufiufi lava le teimi e tala noi nai le swing o te ta. Ka se tuangalu ese o tu le epa ma la wofo ma la to uma ia o limongi. Fesiringia le tulanga wa whaalua na whaia ina I pālota te tele ma pālota la iti. A o lea lava e tuma. A o lewa na iai le manaongo o le pati ma pētesa tau na sui teitai. Questioning the leadership of HRPP. HRPP has lost twice in general major elections, including by-elections. And still Tulepa would not, because he does not want to be pushed out from the leader of the opposition. Wa tolo so'o le suinga o te itai. Ai leia se mea o whaia. Wa na o le whaatau matatau I le sunga lauli ma le whainga malo ai lei se mea le lei o toe whaia. Ma ua se ese ma le autu ma le fatu na whaavai ai le HRPP. Ua tuu maa a ua maa I a au. Wai wawai upu na whai. Upu ia masana whai la auli. Lea ua sao noa ma wha leo mai. Ele a fionga I le whai pule o sa whatalua.
Malo tu ya, malo le toa. Yo. Malo le lava pane ma le ono sai ma lo toa. Ma lo tu lai. Amo de ngase o lowi tu malo. Avel fale mai tipi le nale. Ta oto ai ma tong fiti. Te ia toi fono ai. Manuanga. Ma manui ai lowi tu malo. Mana ia yo le natala le nei vai asu. Ai pe ona o fai atu. Nau tala le na fai atu nafi. Ua fiu le i chapipi e soe ni tangata. E matua le latou tō whā, ma iaini o latou anga waa wha pitoa. Ma o latou tō mai. E oe, pu e mai. Au mai se i momoli mai. E whai ma candidates ma sui tau wā. Olei? Wonge tangata. Tō tele tangata aule o toi fia o, iaini tangata i. O musua. Na o lola ia le tau mai lei mai. Ni nai. Na isi uso talavou la iti ie. Ia na mai la ia le ma tau mawhai fo ilele. And trying to groom them to become and you can see the outcome. Tau mawhai ae o mai, ia whaatala noro fo ia le mai sa vidi fo ngale ia si tami kiking o le sunga tupola tu ua mali i sa polu. Ta si alau vai malau whalongo. Ele o sana ta leni lea. Ele o sona vala aunga fo i lea. Nā ua avele chapipi toso atua whaatata i le ala pei o le tamai mā moe fo i leo lea ave sele o na fulufulu. Ia tali ye mo i ala wari. Vai wau te ofo le lea alulufa. I le nei tupulanga. Te ofo le lea alulufa. Wā, ule mawhai, ule einisi. Ule ein tangata mātutua o le tu malo. Mani tangata ata mamai. Ye ni tō whae toi fia o ia i o. You all turn out to be kids and useful idiots. Asa mboi vale upuna. Mole vale aunga. E aunga i lea. E aunga e alu e momori le sa vali le aunga. Ma le sa vali matanga. Le sa vali fai upusa. Yoi, ele se se tala le na. Ole ata to wo. Ile malo longa. Fo i mai. Ya, fa wau le aulanga ma le tutua. Ale si ufongo sa mose. Ia tato. Ia masu ele mas tato wavanoa. Tala noa ai i le tamai tai o ati. Ia, a wafo i ia le tūlangolo. Ia i le la tutua. Ale Henderson Cars. Tali mai pea
Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo.
day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ofua mama laeta, mama laefa tue, ole lau mua la valea, osa le la loma, la wafio ngai tapa au, ma APR le fale fia, le fale salafai, o ukui ai le paia.
Talofa lava o le si'u fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Tingali ona hiva, okingali ona hiva. Venga, vena. Toki te mamita, kona watele tuki toki na hiva taua. Tuki toki mokihi, mona watele tuki toki na pema na hiva. Vene ye, ela hita malie, e hiwi kita donda matangi te haria. Pe hiwi e tahi, hopi na tamaiti, ke mauti no hiwi ka haya koa koa tu. Hai mai tanga, haka mawa longa mai nimita na pena hiva. Tuki toki te mamita, kona watele tuki toki na hiva taua. Tuki toki mokihi, mona watele tuki toki na pena na hiva. Vene ye, ela hita malie, e hiwi kita donda matangi te haria. Pe hiwi e tahi, hopi na tamaiti, ke mauti no hiwi ka haya koa koa tu. Hai mai tanga, haka maua longa mai nimita na pena hiva. Tuki toki na hita, kona watele tuki toki na hiva taua. Tuki toki na hita, kona watele tuki toki na hiva na hiva. Tuki, venga na pehe, vena. Tuki, venga na hiva, vena. Tuki, venga na pehe, vena. Tuki, venga na hatele. Tuki, okisi, venga vena. Tuki, una pe, aitam mita. Tuki, okisi, venga vena. Tuki, aitam mita. Na hiva vene ye, ela hita malie, e hiwi kita donda matangi te haria. Pe hiwi e tahi, hopi na tamaiti, ke mauti no hiwi ka haya koa koa tu. Hai mai tanga, haka maua longa mai nimita na pena hiva. Tuki toki te mamita, kona watele tuki toki na hiva taua. Tuki toki mokihi, mona watele tuki toki na pema na hiva. Tuki toki te mamita, kona watele tuki toki na hiva taua. Tuki toki mokihi, mona watele tuki toki na pema na hiva. Tuki toki na hita, kona watele tuki toki na hiva taua. Tuki toki na hita, kona watele tuki toki na pema na hiva. Tuki. Radio Samoa Tasimai Batolu Amo Radio Samoa Tasimai tu amo. Sunga Ainga taso manatu O mafofonga Fia faalia tu Nei mea uma Totonu ya u Sunga Tanga fai e fai atu O ulangona Fa'afetai atu Oh, we love Umauchino Fa'amavau
to malo uanganga mana tua pe a o malanga sunga te mau I tai lo fatu tava mamau mana tua mai u tu unga mau e fa avava Ia le nā, whawhiwhianga sui whiwhiloi o le manawa o ngā luenga I le nei fo ia strofi o le whaatawhiti ma le tau lunga fo le nā o ngā luenga o le nei vai asua wā o le asua tai au. Ia o le a whaamamalui nai ia maamata atua I asu mano lo o le eseta se io o fo I le aso ngafua. Ia o le aso malo lo fo I le nā. Whamanui atua I le tāpenanga mo le eseta I le fiafia nā nei ma le asua tai au ma le whai ungo nei vai aso ia te oe ia ma e manatua I fo'i mawhatianga o le li I whaola. Ia ma maua I le nganga o le loto whawhatai, thanksgiving, appreciation and being grateful. Le nganga whawhatai le nā tātou te manatua ai pūpua ngā o le li I whaola. Ia e mai se fo'i o aso e momoli ai le whawhatai. Whawhitai o le tangata I le taulanga na whaia le li whaola. Mo le lalulangi atua, whawhitai o le tangata. I le isi tangata. Ia le mea lei nei. E le aia ma se whawhikai ngā le maanga ngā oa o isi kanga kai ka sumu isi kanga. Ia whatalo whatu ia lau taimi ma lolsa I fuamadwia. Ia whapea fo ia sikotilani. Ia lau so ia Faiva. Faiva walumba mai Amerika Samoa tātou wainga umalava wō mapaanga pia fōle ftelenga I le uso moni lava o loa aso tāte le whilo I waina lepa mano leuli mano talo whātu ka mui moelo manuia oe male tausi ia pia fōile no whālo male aingali iai se tai au mo se teimi tātou te whilo iai au tu mau le lofa male anga le lei male malosi mai le tua Samuelu wati talo lava Alo le soifo mruia Rosemary Falongo. Ia fatalo fatu malo soifo mruia watching you from North Carolina. Tufal tato por Kalame. Yeah, share and leave a like. Press the like button. Ia matu oi masau ko meni vo le leu te fifi e faitau. Ia pe a mai a fo ia le tātou o nanga ma le tautua. Losa mai whea tal flava fa mai whamlu ia tula sa whanau o le alo whasino le tamaitai o Rosemary. Yeah, happy birthday to whoever is celebrating a birthday during Easter break. Le mafido, talo falava malole soifomluia, filfilia kalolo. Ja, per fo oyo felicita, talo fa felicita. Mai felicita.
talo whamburitalo vai ane rau taulangi mana tua fo i o le tātou nu o whale wha. Ia o tu ia. Ia o le si fo i whale wha uri o le tino, ma le ano, o le palemia, o le suli, o le iuli. Ia ma le alo lo salandoa. Ia sa o le lei, ia o te malama le lei iai, i le sotanga le na. Ia, talo fatu leu se a Ricky Jones, malole se fumduia, ia, whapea fo i Vau Filippo, o Lavea en Sua e Mosi, talo lava malole se fumduia, mai o fele mai mo mai ai. Mai talo vale ata o se fumduia whapea ua e malanga le ai, ioi. Le, maua le teimi e malanga ai, ia. Ai, o lo fa inga luenga su e tupe fa ile mea le nak. Ia talofa Tamba, malo le soifo mria, David Leo Pepe, ia fa pe fo ia le tomaita ia sina, ia ma ele, tui maseve papelu, ia alo fa tai ma tamata atu matapo ia tu i Brisbane, Australia. O mai lola ia lea ina ua. Fisiringia le sunga tu le epa e tu sala ma le tu langa o le alu SAI o tu ia mai le HIPP ia ma vai lona tofi manga ia tu momoli lona i tu malo i le fiongi le li parmia ma le vai nga fai ma le malo o lo tu le temi le nei le fatu tu e le tu Samoa watas fe mai le tala tu le epa ma tu te le popole iai. Pe o ese, pe no no mai, pe to tasi, pe to lua, pe to tolu nisi e tutoe, ma tu te le popole lava iai. La va fele faile na tala o le popole iai. E ta tau o le popole. So stangata na te fai o le tala le na o le popole iai i le tula i o fai pule mo ese. O na i loa ai le i na matangia mai ai. Ele popole, ioi. Ele mana o tango e faise me fa ma popo mai ai langona ma nganga o tangata. La watu fau lava fa pena. He knows the end is near. And it turns out to be that way exactly how it is now. Tai pe ale mele fa Donald Trump. Wa o so fa nei Iran. La wa matana mana o ese mai fita. Wa lava lea. O le atu ua i whaatiu tala loa whapea, ia lea fo i le taua. A o ia lea na amata mea. Wa fiu e tau whaasi i lima Iran, ina ia ngau mai le loto Iran, and give up and surrender. But Iran said, bring it on. You think we're stupid, and you think we are not going to retaliate. We are challenging you now, Donald. Le mea le nā lau tu lai mai nei. Wai loa le e Donald Trump. O le oti ngata ngata le mea le au o ne iai. Tolu afe lima se lau fita. Na ulua i tau nuu ana nafi o fita i o le ele. Ground Military Force, the Army, the Navy SEAL, and also the Air Force now, thinking that they can control the airspace, but no. Ioi, le tele le teimi e muri tai ai I policies, foreign policies, vaenga ese o pufai o malo, ma tu la fono fa vai o le malo Amerika. Sempini ai le atau sa vea le faitaunga le mea le na. Ioi, ma malama le lei ai. Ma au tau ma fai e faa ma nino atu. Ile mamalu o Samoa lo alala ma papa au ai ile malo tele o Amerika sa au tu sila la ile tai au na fina tu lunga Donald Trump ma alu I fafo le maota fa basino. And the judge that was presiding over the case, this is a case about birthright, citizenship right, constituted under the Constitution of the United States. You know, o le ai ata tau o le tangata lae si pela mai le 14th Amendment. I le vaenga lona sfulu ma le farm. O le wha vai o le malo tele o Amerika.
Pe overstayer le urunga li e le o se urunga li o tangata nuu o Amerika. Ai whai e mai tō le tina. Ma tau aveso na mai tanga, ma whanau le pepe le nā i ele o Amerika. O lo spela mai le whawai, ole ta mai titi sit seni Amerika. Any baby that is born on the soils of the United States, whether his or her parents are not neutralized or citizens or residents of the United States, it does not matter. The baby becomes a pure, naturalized citizen of the country of America. Tu la fono na nafi. Ai la iai. Tu i lunga le tamalo, sa vali fafo ale so tau fa i ana loia. Ita. Tu a fali. Langa ele mawhai o na ia suia le whawai. Ma le ai a ta tau o tangata. Ioi. Lala fo la le nā. O le ai popoto tātou tangata ma la tau me i e whai. Maitanga ia tātou tua whawhine ma tinamata maita i Samoa. Toi lua loa masina o mai inei. O mai inei tu SS ai ma le pepe. O ko meki lava. Le avea o le nā pepe masit seni New Zealand. O whena whanau wai. E rei whanau le vao le langi ma le langi. E rei whanau ngā kai le o ngā sambi lale. O ele. O le malo New Zealand. Le tu la fono la le nā. E le talia ina e Donald Trump. O le tu la fono na umai e ta mā o le whawai. The founding fathers and the founding fathers of the Constitution of the United States of America. There is no ambiguity about the amendment. The ambiguous and the ambiguity. Ele ai se whauinga lua le tulafono, pe ai se matenga ma se masal salonga, ai se si o la winga. Tasi ale winga. Ale tau mimilo e Donald Trump. Ia te tau. E mea la lena. E ona tula i mai, ma a fia ai ia o tātou uso i tuila mamanua. Ia, tātou mata i tuina pēr, ia lena, mea o tula i mai le temi le nei. The birthright citizenship of the United States stated in the 14th Amendment, the naturalized person and all persons born on the soils of the United States are naturalized citizens of the country of America, even if their parents are overstayers from any other country. Ta ua tele le mea le nā, mo le mana malama le ai. O toa inga tu la fono ia mo mea ia o la tu la mai nei Samoa. O loo whainga tā tele o na wha mana malama. Ele a fie la le tu la fono le a. A Amerika la tōna o na o whamanatu i ate. Oe, a misi Samoa lo a lalama papa au. I le malo tele o Amerika, a misi o stete ma territories o le malo. O le malo tele o Amerika. Tele i o mea o leo tutupu, ma le tai au nei lava. Nei a le tai au, na mai e le fe au a se tasi foi o minsta o le va i fafo o le malo Iran. E la pata i ai Donald Trump. Ma tau te leo ese, ma le ala va a foi le o lo ta ua nei o le Hormuz Strait. Hormuz Strait, le ala va a leo. Na o le ala va alea e anga i uma i ei va aswau. E ui mai ai. E lea ia se si va ngam whaina. Se vanga na o ta tala le sami ula. Whatoa ma whaila i lea ai whaisi ma mau. E ma tau tia mea lo tula i mai nei. Awa mea o tula i mai Amerika. Lea fo i wa a fi ai le lalo langi atoa. I lea.
I le manao I le pawa. Manao I le malosianga. No wātua I le asua nafi. Le tali mai a malo o fatasi. Le tali mai o te tai o malo o le taupulenga peletania. Tali mai a le NATO. Tali mai a isi atu nuu. Donald Trump, no, we're not going to help you with that war. It is your war. You didn't even consult with us in the first place. E te lei tala noa mai ia I mātou le mea lea la e mawhau e whai. Mai mō lousi le fia Donald Trump. E soli tu la whono awa o le taua lea. Sa te tau na whaatanga mai. E le pare mene ma le mauta whono. Lo senate whapefo le konkolesi. Le whale pai pai. The war that you started needed a congressional approval. Le foi lawa e nofo matala I lalo. Le tu I sa e o le mauta fono ma le whale pai pai. Ma le mauta pai pai Washington. O lo ta oto mai le whawai. So se pelestene e le isa na fe au e lote ai fua le mauta pai pai. O oe ua na o se malo. O lo tali malo ai le whale pai pai. A o le mauta pai pai, taipe o le mele tupune le mauta fono. A o le mauta fono, e pule ai le whongftalai. Ma pule ai ma le komiti la tau te tau fiofia le whaaleanga ina oni mea ua ni lifa I ai ia tangata ose no fuanga ta ua I le tala whaasolopito. The Heritage Committee that preserves the right to protect those assets. Wana o oia o le Palestinian na ona esa wa te nofo I, ai o lo iai le whawai. It needs a congressional approval and authority. Mai I le senate whapena foi. E lote ai so se mea lava po se paupo le ase me sui o le mauta. A le mero fai tala atoa I lalo e Donald Trump. I le si tu I se sae, ta o le wing. E mana o e fai ai I lana ballroom. E matautia, e se mea I o tātou wanga I ne ia. E tai tutu sa mea I tutu pui. E Amerika. No mea re tutu pu mai sa munda. E ale na. Ole saunoanga tu I ale na whai anafi. E se le tāu o tele mo I la tau o lo no nofo pēa ma whātau tau o I pēi o. Ma whāpea e sili atu le upu lea ma whātau o ina I o la tau loto ma nganga ua tā ua nei. Ole loyalty. Loyalty to what? When you see the end is coming, wo o mai le unga. Ua tala lau tasi, la whawhea la, ona tū mau pēa lau tau tāu fiofi ma mau. I se mea ua te tau ona iai se swinga le lei e whai iai. Sui te tai. Tai pei au le waa fole le le angoto. A lea la nonofo ai lava I. E fia ma angoto uma ma le waa I la lo. I le aliti tai. E fia nonofo I pei te tono se fale le le ua a fia le mala ia ua mui fo alunga. I se fale o vava I atu ua mata no peia le tāwalunga. A lea no fo I la vai lalo. Se I solo I fo mo feoti ai. Lea la vai atu lau tala. Aua. Le aua fole na aua I leu ngari. Fole le ua so la atu na la fi o I Australia. Aua tātou te whātua tua pōngi sā ma mau pōngi sā. I se mea e o mai ai mawhatianga I a te oe. A o lea lava e te nofo ai. Le mea le nai a fia, le mea le la ngoso oi e tu lepa. E I sesi wai loa le mea te tau na whai ai le whaia, o lea. O lea ngasala, nai loa.
Ala no lo foi lava la mu masolo ifo masolo I lalo tala la tasi ala fe maya fatu tua pe le tu. Ala fatu tua le nana fatu le tu. Tuli. Anga ngo mai ka vale fui mu mai si mau mea nga e fui le mea e kou ke le fio esi. Kou ke fia ngo foi ai lalo le mea nga ua fale kongu ifo. Ya, fatalo fatu. Suli atulu talo flava malo sui fomduia, afta ile mafuta mai tufal tato por kalame ta ua tele. Mole no fosila fia mai le tato tunu. Ya, tato no fo matadia le tulango le au o iai ia le fa mavaenga wa o le sifono le pa faye e usu le fono. Ya. Ole mawai le avano tu ya e tu rai e tu ai luma. Ina ia mawhai on whaafonga iai ia le fonga ftelai. Ilana wha mawainga. Ta ua la mele nai le. Tulu matai po wafea lesi fono masalo lesi fono o le aia so fou. Tātou wō ia tātou telefou mai le Pasifika Miriama Pomare a Lalatoa. Tala flava malo le soifua usi mai le whaafonga I tala whaua le Radio Samoa. I se ripoti la tamai o le taua I Iran o le aso o tala nosa o le presidente o Donald Trump ilo nā tunu e whaatatau I le taua I Iran mai e whaeroa ai ua lata o na whaamai aina. Sa ia tā ua pe ama le lua I le tolu vai aso o tutoe e na ia tā ua fo I wa talo sanga atu Iran ia Amerika ia tā o fia loa ia vesinga pe tā I o ia whaamatalanga o lo te ena Iran. I se isi whaatala noa ngā Trump na ia tā ua ai o lo ia ilo ina le anga I ese o Amerika mai le NATO mai ia whaite o ina I fo I le ato tino o na ole vai o la lātou lango atu I le taua I Iran. O whailoa le alofia Israelu o oso whainga Iran whaonga ai missiles ma o lo whaawau pia fo I oso whainga Israelu I le panona. O lo talo le to tele talo sia ia tau fia pe wha mama ia whetawinga a wanga I atu le lalolangi le wha mana tuina o le vai aso pa ia I le maniu ma le tōtū o lo tātou warifa ola. I Amerika lava o le vai asadei wanga I ia le malanga le loketi le Artemis 2 mai lona no fuanga I Kennedy Space Center I Florida ma lona au waa e to a whaanga I atu I le masina. O le malanga e se fulu waso o fuafua e whata amilo I le masina, I su enga lava le ofisa su e Amerika I le vate te le NASA. O le au waa o le Artemis 2 e au fiai Reed Wiseman, Victor Glover o Christina Koch, ma le sui mai kānata o Jeremy Hansen. Whai mai ripoti la tamai mai Amerika o lo o whata DNA se urua I ripoti mai le au waa talo na tu waa e se marelau I le ele. Mo le te minei wa whainua I lato o lo mata I tuwina lea whai ngā malanga o lo so longa le rei mea uma ma lo tāria se ripoti I se teimi ele o tue mamao. I Indonesia, e fitu tesi ma le whai le fua mafui e le malose le mafui e na awhiai Indonesia I le so tusarea o le se fulurua minute I le fitu I le taiao na le la taimi Indonesia. Pa mai le BBC sa mo I wha mawina e fitu tesi ma le valu le malosi le mafui e, ai to e wha sa awane murimuriane wha mawina le o ngā tutonunga le mua le archipelago, ma hafua I fo I rapata inga o se ngarulolo po le tsunami. Wha mawina le US Geological Survey o ngalu sa fautuai nei tutonu le afe kilomita mai le o ngā tutonu le no fuanga na lulu wai le mafui e ono tura I mai ia e mai se lava I ngā taifale o Indonesia o le atu Filipino ma Malaysia. Whai maire ai au pito lata I le no fuanga na lulu tonu waire mafue e sidi e le rua sarau ma le rima afe tangata o loo au mawai. I le ai le alternate. Wari putia se furu kilomita le loloto le mafue ma ua whapea foi o na fautuina tangata ia whae tete maa ngai no fuanga maururunga mo le saunga le mū.
I au se tali au se tasi o nanga tau se soifua i le atunu o le Southern Cross Care i New South Wales ma le ACT la tau te whaangai o ia le 50 au o nanga whaapea le community wa liputia mai le solo lato i o ino se madienga ma le whaamasinonga o le au lato tutongi na i le sidia i le se furu tasi tesi ma le 7 miliona i ana tangata whainga luenga. Pairoa ni Nine News o rea au o nanga na whaia i se suenga ina wanga i atu stasi o rau whainga luenga ma whasiringia o na overtime ma whaia i roa ma le suenga i le rua awherua tolu. Ta ua i ripoti o le sa o le tongina o le au whainga luenga i underpaid na amata mai le rua awhese purufituanga i mai le rua awherua wha. E au pia i le au whainga luenga i whaia au o nanga i whale o ngase o tau se soifua maisi whaapea fwoi le au kuka matangata whainga luenga o handy persons i le au o nanga. Whai mai o seisi tangata whai ngā ruenga e o le rei i le whase furu wha awhere te tongi te tau na toi te tongi iai, wha o popo iai ma le super ma le interest. Ta ue le ripoti wa i o ina le Southern Cross Care le tūranga lea, i te tongi whai mai o se system o te tau na toi wha awhawina o loo wha o ngā ina pēr. Pe tai whai mai le komisina o le Fair Work o Anna Booth, o le mata upure nei a vea ma wha manatu i pisi nisi umai au stadia, o tūlanga e anga wha iai le au whai ngā ruenga, e wawe lava na avea o se piri te le, pe a whai e re rei o na whaafoina ma whai lava fwoi masiaki i a sa o le lei. Pe mai e rima afe rima se rautanga ta whai ngā ruenga o loo au fia na mata upure nei, e le i sa o ona tutongina. Ma le tala muli mai New Zealand le ato e wha au le wha matu watu e New Zealand le luas furu iwa tesi ma le 8 miliona i le tausanga i le atu kuki. Ina ua toi sai nia le marienga tau le pui nga le vāo tunu e lua. O le minister va e Papua New Zealand Winston Peters na ia wha i rore so longa le leo tala noanga le vāo tunu e lua e tausonga New Zealand ma le atu kuki e peo na i tā ua. Ma ua mai ana whetu na i mata upu le vāo i tu e lua. Wasidia le tausanga tarona sainia le isi marienga le atu kuki masaina a ele i wha i roa ina i a New Zealand ma afua i le wheesesea i o finangalo i lea mata upu. Eo i lea wha i roa Peters, wa mai asara upula le mata upu sa ave malu i tau moitu uma e lua. E wila lo fa tu mawina pere marienga le tukuki masaina a ta ua Peters e tali tonu New Zealand o le fola sanga ua whaia nei o le a tau fia i rore tuatura e mai o nisi mata upu wha pere lumanai ma ua te tau loa o na whaangalo le mata upu ia saina a ea ngai luma. Tala ia le radio Samoa mo le nei aso, wha mai atu e fwoi mara o nanga o tala fau mo le nei vai aso se ia uri atu le vai aso fau, tau na ia manuia tere le wha mana tuina o le maniu ma le tuatu mai o lo tātu wari i whaola i le wha ai ungo le vai aso wha soi fwoi. Fa
E ole nā whawhiwhianga sui whiwhinoi o le manawa o ngā luenga a o tātou tūla lata fo i tū taula i o Faiva o le nei aso. Ia mare ngā Gagaifo Faiva o le atunu, whamalo atu i tamam tina mātutua. La tūla vanei e nofu te talo ma tāpua i pēr i Faiva o whanau i aso uma. Ia e mase fo i la tau o lo iai a o onga a o iai malo longa tū uanga fo i o a onga a wale aso. O le eseta, a talo whātu tabaiti whamoe moe o whaalua o ngā i alo taimi e whaise au le tamama le tina i le whale. Ea mamoa i fwoi masa taimi e te tilo ai i au mea onga. Ea ma le tūlanga tā ua le nā o le amatalia fwoi o a onga le neitau sanga. I le tūla whono tau whaofi lea ua au maia ne fwoi e le fionga le sui pāne mia. Le fionga ia muripola ano rosa. Morio o ale. E whātatau lea, i le ave e se ina wha soli tu la fono o tupe na maua mai i ni soli tu la fono. Ma tā ngā ruenga umalavo leo leo o a fo i o alemalo. E a ngā i eile tu la fono le nei. Ai mai se fo i la. Ole, ma tā ngā ruenga leo leo. Ia mana tua mai. I le tele o so wha inga ia alo whaia nei e leo leo. O lo maua mai ai ia aseta nei o tupe. Whaita wafe maafe tupe o lo maua mai ai. O lo maua mai ai ia meo computer, laptops, maua mai ai la au malosi e le tatau no o mai tono le atunu. E le ngata ile nā, o lo maua mai ai mawhala au whaasaina, e tele, le maluana, le aisa, le methamphetamine. A o le mea leo o tū lai mai nei. E a mai le matanga ruenga. E o fo isi matanga ruenga o tupe mo mea whapena. O tupe toi recover mai ini soli ngā tū la fono o ni loan whaia. Wha soli tū la fono. A o tupe toi mau mai. A o i lai le matanga ruenga o leo leo. Lea lea i loloa mai ai isi mea ia. E o lava i meo o meo evidence. Pa o ni mea fo i lea whaitino. E ono whai ai ni mōlianga wha soli tū la whono po oni a upenga.
ia mana tua foi mo se fati ta inga e o mai te mile ne ele mo wala sa mala mala naifi lea na whapea na whaonga ele te mai tai tu stala ia pari i fia seagull e whao o ai leo tima manua to tu ngā ile te mai tai tu stala fo i tau ua Professor Dr. Professor Dr. Gabbard. Ia le mela na tūlai mai. Le e tau na tali le telefoni le langa e tā hua mō le tātou Pulukalambe. Tulona Samoa lo ua tunu mai saua se I pa ia fili mapule tu o sama whainga tale a ule toe au talaina ai se I o ulangi o se pese o vi iwi inga o si o unu pele o lo umita mita ngau te tiwa I ma o nene o si o unu o le nu tofi e a fio ai au wa ma aina le ma o pu o na whanua wha apea la mo si te lele matua maliu mai loto to a whasilia la e ma le tapua ina o pa ia mau mamalu ua wha amauina a fio mai loa I whale alu o isa la whai o tala tu mau le mawau e te maua iai a fio mai se I e sila sila I si o unua e se le mata ina a e se I wha a fia fia tamaiti o le tapua ina Wasa ua tala I le whaalongo a whea vea I solo a olea o te nofo o mea sina asi o unu a olea ua pei o se whaangongo a elele I o le motu o le pawa sila fia umama I loa o whale a lupo le whaaponga I o mea uma o le whawha o saua lii ma le lua loto o alii le pae pae o apa ula wha apia le ana o wa atau sili le paso po ia le vaisua toto ma le maapa isua le tūlanga vai o moso ma le ina I lau atina Sauia la ia eva ai e te tali tonu ai o lau whanua o wa o tupua o lo o iai Tama o le sau ai whai whai le mu le malingi Samoa ia mata I tu oli oli mali e pei o le lupe ua o lo tu Wava ai mapu I whanga lele Samoa e o unga tai whale le mawaiga I tula whasafa a pea le mapu e a ale tama o tala tuku mai ana mua se I o mai I nei ona po awane I ngalo mai a fia I si ona vao Te atua o taua na tafa I wha mua mua o na whanua ma le mauta I anga le ngasa whai ai o tofinga le mauta I whiri mapule tūna sa ili malo I ai Samoa malo malai whono a tau taua o titi ua toa
sa ai se ai uli tole a foa male a waluma e tau alunga lo taso ua manaia e tau alunga lo taso ua manaia. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Ever hear the expression, like father, like son? Or the fruit doesn't fall far from the tree? Two families in America were studied for many years. One was the Max Jukes family, the other the Jonathan Edwards family. What was discovered in this study is very interesting. Max Jukes was a man who did not believe in God or strong principles of right and wrong. So he married a woman like himself. Over 1,200 of their descendants were studied, over several generations. 310 became professional beggars. 440 died of sexually transmitted diseases. 130 were sent to prison, 7 of them for murder. Over 100 became alcoholics. 60 became professional thieves and robbers. And 190 became prostitutes. Only 20 learned a profession, and 10 of those learned their trade in prison. Jonathan Edwards, however, was a man who daily lived by the principles of Jesus Christ, and he chose to marry a woman who also had a personal relationship with Christ. Their descendants were also studied over generations. 300 of them became Christian ministers, missionaries, and theology professors. Over 100 others became university professors. Another 100 became lawyers and attorneys. 30 became judges. 60 became medical doctors. Another 60 became writers of published classic books. 14 became presidents of universities. Many others became successful business people. 3 became United States congressmen, and 1 became the vice president of the United States. It's rather obvious that our children end up following our example more than following our advice. You can't train up your child in the way you're not going yourself. But you can start changing and going that way today by asking the one who invented families to forgive you for your wrong way of living and to take charge of your heart and character. Then as you start living Jesus Christ's way every day, you'll start showing your kids the successful right way of living. And they'll also teach their children, who will then teach their children. Because well-trained children grow up to train their children well. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at the same time when we stop and think a minute. Ia toi whatalo whātu wa ofu alofa tu fo I e pa ia maulungu o le tātou tunu le a tau sa vea ma le tano ava ma le ngā Gagaifo Faiva I le nei fo I au uli o le astrofi I ma o tau lunga I le tele fo I o ngā luenga sa whea ngai ma le tunu vai aso pupu le nei au tātou whenga iai ma so malo lo o le eseta le maliu ma le toi tu mai o le tātou li I whaola. Ai, toi tatai le talano I tua o le mata upu lea na whaunu whale mai e le whionga e le sui pāre mia. Le mata upu lea o le tūla whono e tāo whiai. Le whaonga ina whaasoli tūla whono. Po le ave e sea whaasoli tūla whono o din tupe na maua mai. Ini ngai o inga whaasoli tūla whono le lau umano o wātu o le whaatita inga taipei o tupe I e maua mai. I oso whainga a leo leo. O aisa, methamphetamine, o la au whaasai na o le marijuana. Ia whapena fo I maa upenga. Leo ua mai tauina. I le tele o nei tau sanga ai mase fo I oso whainga a leo leo ia o lo whaia nei. I le tele o le tupe toi maua mai. Tupe sa maua mai I whainga whaasoli tu la whono o le whaatawina to le aisa. I tangata. Ma whaaputuputu e isi tangata.
O nā lua tū leo se whainga leo. Maua tupe ia. Maua a upenga. Maua la au malosi, maua tuai mafuala au whasaina, maua tuai malmalwana o le tuele e lato. Ai te i. Wale ilo roa. Wanimo. Wale ilo po whea wo ia. O le ala le tula fono e te tau na whai le mea lea. Ina ia tau fiai, o lea no atu nei leo ma maua mai. O lea wai i lato wawa ainga i a tupe nei. E whaape i o na nimo, ma le ilo roa tupe nei. Tupe whaasoli tula fono, a lea foi ua ave ese whaasoli tula fono. E iai foi maisi matanga luenga le te tele ale malope o le ofisa o tupe. Ofisa o tupe o tupe tonu. Central Bank. The National Bank of Samoa. Maisi lava. Whainga matanga mangaio inga whaasoli tula fono e ave ese mai tupe nei. O tonu. Tasi leo matanga luenga ana whapea whao ngā te tau mai loa le lei. Ia tupe ia e maua mai i oso whainga. O whea o teu iai, se manu stasi lea. O matanga luenga sili o na tele le tupe o lo o iai. O mai foi la le tula fono lea. Ia ni aia inga e mawhai ai o na whao ngā ta tau tupe nei. Awai e isi tupe au mai. Ai whai whaamsinonga. Ai e moi fua. Na o la lava iai lea ia ta tau o le tangata lea na mōlia. E tau ai o na toi whaafo iai i le tupe lea pe se tupe na maua mai. I ne whaatau ngā aisa pe lea i o se tupe lava na maua mai. I se pisi nisi wha maoni ai. Ai e tangata po se tangata fo i e tōtas. E mana ia le tulafono. Ina iai le whaia o awala pio maana tua. Whainga whaasoli tulafono. Oi o tu wha tupe nei. Oi tangata ia sa manuia ai tupe ia. O whea wao iai aisa ia na tau fia mai os whainga leo. Whea. Maua mai tupe, maua mai ia. Le foi la na maua malala o malos. Le foi la wa tātou to e fo i tua. I le mea lena tau fia mai le tama fo leo Darrow mapu mai o i vaitele. Le foi na tā uai e Samuelu. O le fanga lea na tu atu e li mongi ia te ia. O le fanga na alu whaatau e se atu. Ina ia maua mai ai siana pepaisa. Le la uto tātou to e fo i mea le matau. Le whela ai le whana le na. Le na fsiringia Samuel whamai le na ave ia Darrow mapu. Ave Darrow mapu i le whanpui pui. A whea o iai le whana le na. Le ae matua ra maninoa i le whamtalanga. Mantua le matau pule na o lea o le a o iai le suesuenga. Conspiracy to commit murder on 2 of the most senior cabinet ministers of the Crown or of the government of Samoa. E tātou whanongolongo atu nei iai. E ala tangata ia e whanonu mia le suesuenga lea. Ai pe whape i o na leilo loa mea e maua mai i le ofisa o le matanga luenga leo. O whē teu iei mana nā lilo ai mea ia whato a au mai i whafo i le taimi e. Wala au ai se mata upu luma le whapesinonga e a whi ai mea ia. Physical evidence ia. Tai peila o le keiso o papali i sia whigau. Le sa mala ma le tama inai fina whaonga. Na maua mai o i le whale i vaiva seuta. Whea o iei nā mea. Le fo i nā ginga lava i le teimi o le whaamsinonga o la uli. Whapea fo i li o la vea whaatau malama. Ia whapea fo i mawhpule ai.
Samuelu masivai. Whapea fo I mara tamaita I Alisa Marie. Tala noi mea ia a o lei. Iai ma se tasi na ia tala noa I le mata upu o le whana. Ai mai se fo I o le mata upu le nā. I le sā mala ma le neifi. A tonu ese ia mata upu ia ai le sootanga ma le a inga o mata upu nei e lua. Ia tasi le nā fo I mata upu le la tātou tilo fo I ai po a whea e la ngā I le nā wha masinonga ma wala wina le nā mata upu I lumba o le wha masinonga. Ai o te talia ina le tula whono le nei. O te manato se mea te tau na whai na watulai mai I le pāle mea fau ma a vea fo I oia. O le min stao leo, ai sea. E tā ua tele. O wheana leilo loa I ei nei mea. A o ai la ia na manuia ai le tufa ina. Somebody gotta know this. Someone should know where the money went, where the cash went, and where the rest of the ice and methamphetamine confiscated during police raids. Yeah, no for me, fa long me fa pia, ya pe ya sa o le ya to. O fe o ave ni mia. No po mo kwa I kumu. Kwa I faula la I pe o se warehouse le mea le. Ia tu amba po e mai maua mai le mea. O se potu fo I au matua I tumuni a upenga tumuni mo le aisa tumuni mo le whanga ma meo. Ma le tupe. Fias fulu afe mo mai fias fulu afe mo mai o. O ai e fasiringia. O ai le tatai I ma faufonga o le atunu. Pea e lo e sisio lauli. Pea e lo e paimala faima. Oi le tātou te masal salo ye wale o tātou masal salo nei. Wai le whale le matenga. Tāle sia, sei wha au au le matau pulena. Ina ia mawai se tautonga le lei o le tula fono e pui ai mea nei. Hatalo fatu tā vita. Sui whatau, alo le sui fomnuia ia te oe. Ia fa pe fo ia le fo le tua ma le ainga ali o Revifata Scanlon aloli le soifum duia le Easter ia ai mai se fo io Nina ilo likisone fatalo fatu ia faalavai mulifusi talo falava balo le soifum duia si vale pasesa. Happy Easter to you and happy Thanksgiving Day to all our friends and families in the United States and other American territories. Le sunga tai nau foti tal falava malo le soifo mduia malo longa o le fai unga le nei vaiaso me se fo itse yuli ta fe mali fe mai mata matapua I atu I Australia nei I le nofuanga ta ua waga. Ia, lelei. Rosemary, talo for lava. Wai mai. O le sunga toa Brown, talo for toa. Alo le mai vaftai mo le proklame. Tu sa o lava I le chapipi, ia malau loko leanga, malau lotinga, I le paramia, ma le whainga malo, ai mai se so se tu malo. Io, mea na le ua. Le sunga Mareko, talo for Mareko. For my dad is the truth. This is what Tulepa was doing. And le mele te whantuaine, o lea o sila Samoa. Ua mata Samoa, ma mai tau mea Samoa, ma wawa ai I mea nei o lo whai e tangata, mi milo ai loto I tangata. Ai o te ofo fwoi au I nei tangata. Ua lato le mana na o tatia le whinaunga. Ai tali tonu pe I mea leanga o lo whai.
Tinara vava iat whanau mai lesi mea leanga I lesi mea leanga. Sau lesi masiasi, fafa I lungo lesi masiasi. Alu atu lesi matanga, pi I ma lesi matanga. Ai whaia. Mea nā leia o whaia tu. Tātou te mata I tuina, mai le toi tau te taina, se. Whamatau, ma mea te tai le tō wha, ma le whinangalo, ma le waai, ma le sila le atunu. You're looking and seeing results. You're looking at the positive outcomes. Oro e se sila I mea le lei, ma mea ia o mapuna mai. A lea lava, wautou whaalunga atu. O toi o fwoi, toi whailisi mōrianga. O matul mōrianga no ai nei. Ina ia tau fia, le whatutua I le atua Samoa o tasi. Tau fia le tufa ida o le tai se lau 5 tala, ma le 10 miliona tala I tu malo. O tau se silei. That's what they do. E oe. E whapasinonga mana na o, e tahofi. Ai vili mai I tangata lango tu. Le mwhaia na mātou whaia se mea pe au tau lea lofa mai ma. Soso ni mai tu langa tau se leni na ia. Tu tongi e ilo ia manei whinaunga whaia. Ti ngā ona whaia atu le whinaunga. Ngā le koko o le isu mani ngu a lai whaia. Au nei fo I tangata I whafo. E tau mai lava mea e lafo I tupe ma whono tangata e lafo la tu se leni ma lafo lea o ngā pōngi sā nei tupe. Ia pule pe o to. But you're looking at results and you're looking at the outcomes of these things. And I wonder why you keep following these people with false hope that they give you. Whātua tua pōngi sā. Tau te le, sa wana le ofa eture, tau te le alo lofa I Samoa, tau te le alo lofa I outou ainga, tau te le alo lofa I tangata, tau te whetangisi, I le taunga tau le soifuanga, ma le ngā whatia o le tau o le soifuanga, ai tau te mumusu e tufa tupe I tangata o tau I tū malo. Tau te oe e whai mai se Whai unga le whaamisinonga ma se whātonunga. Interim injunction, nen tau o nei whai. Ai o toi whamai al whaamisino, o ye le ai. I le tau il tau mbele nai whai. I mai le ai a ina, e le whaamisinonga. Oka se mātango fio le tali. A le whaamisinonga. E le ai a ina e le whaamisinonga, whainga whaavai a le malo. Wa umona whaata oto. O le mea nai pule ai le malo. Pe tufa pe le tufa. A le foutou toi o mai. Wa umona pasi e le malo le tula fono e whaatanga I le whaonga ino ana tupe. E wa maa e le whi e la wori. Mea tonu ana le na vesi e nei tonu o le paramene. I le tau mawhai e whaofi le tula fono ma ubi e ina fono alu le poto e sau le tae ato e alu balesipo. They were smart. The Attorney General was smart. Pass this legislation so that they do not have the chance to stop and having an interim injunction. Ala o atu nei. Ala o whamamara. La o ilo e leil whamsinonga o umuna pasi il tu la fono. Au ta yala la ma whainga whawai fau lewa whai nei lewa la to wō nei e challenge malu I tau le whamsinonga. Tali tonu mai o tau Samoa. O le mea fwoi leo o ye o le mō lali o ngutu. Aisea. Leo was set mai e le whai unga le whamsinonga. Le president po le winga le upu lea wa umana whai ai. O le whai unga e tutusa le lei le mata upu lawa mai. Ma leisi mata upu lea. O le ai ya. E le itua ngai. O whainga whaavai fau o le malo. Wa le to e tau ta tāma apa I le beana whai ei le luas fultas. Pa inga o le luafe luas fultas.
La whatoa mata na tau whaateita i le tula whono. Whatoa mata o na tausi le pepe ma wawa ai po le le me fia ai le pepe. A le le te recipe le lei e paru le susu le pepe. Yeah, au mafo le pepe le pe le whainga le mātou toi ina fo le so alo yaso ia o pepe pena o whamtala le teimi wa. Ua wawe ona toi fo ilo utina e alu e whai aonga. Ai tu ulo ma le te maititi ma le pepe la le tausi e le toi ina ma le little grandparents. Mea o moi ma kongi le pepe wa si a whape nge so alo ia au. Le pepe wa fiu e wha moere. Ia la wa whenga songa whai ni ka mai kiki whaka ko lu e pe whawa i solo makua. La engo fo mai sio grandmother ngi wanga le spiko e mai sapo mai le longa le ia lele e kuru pepe lele e kwa la wa kau lalo le ulu mal kuri mal pakua wa misi di mo silo makua mo sem kwa yanga kere o ripa. E whai mai kālo makua. I se whai rā le ua whorakamu. Ai tei whapena le le a whatustusa i ai. I lau ali ia le pepe na whanau mai le fast. Le polo keti le nā. Ai te i ai mātua ese. E veke vaku e valu ulu o ka ngaka nge mamakua ika wa leo mai whaarang sanga lelei mai i o te wawa ai lelei atua ia. E whaasanga sanga lelei mai ia le ato sa vea matali e a leo ke akaku e ki nganga ki ngu ake e wakari e ia la kou ia wafo e sao ia talai o ta vatua i lato mena whai le pepe le pepe leo le polo keti ale whatutu e le atu sa mo utas. Le la ke awo mai lo fa mai fi fai pepe ai. Ala o ke va sa o mai ia. Isita mau le pepe. O mai fia tausi ma le fa mau ni le pepe. Era sa utai se uoli i la to ia. Sa ua ia matu ia ina langa o tu ia sa lofa le pepe. A lela o sa i le pito lea. E fa mau tinoa ma fa mau tu ai. Noe, lona lofa moni i le pepe ma le atina ele ua manuia ai lona i tu malo. Le mea lale na leo ua tula i mai nei. Lea lau te whalongolongo tu nei. O le aso luas fulma le ono le masina o me. Whatoa toi usu le si fono. Ua whai ala si umi ala na winga. La e mawala le tongi whawhaipule o tu ia o langa lele i. E rei wha mawai le rei tono le mota whono ma le palminum kua smata le move le. Ia. Rea la e tali ia le mana ia atu ia. Se ia o le asuru furma le ono. E tu la i e tono le mota whono ma le palmine. Ia ma tu ina tu loa le nufo le tu ma loa. Ile fai unga ale fionga le fong of the light. So don't worry to ya, you will still have your paychecks for the next 3. Yeah. Let's see apelila atoa. Mame. Yeah. Na la vala e moa nai whalu manga le lei. Mola o fionga le li fai pule. Yeah. O le mele na leo le iei tato. Waenga lona lua leo o mai i leila o li iria. O le tofinga, o le tei fono i te tono o le fono whawai. Whaingo fie i o le story o le mele na. Ai whalongo longo o mai sia o le ima mata mai. Tau i se umuru nei mea si.
Ai no. So le. O le whaingo fie o le tulafono pe a tātou malama le tulafono. Yeah. The law is common sense. O le wha te taunga tatau. E loa mamau atu lava le mea tatau na whai iai. Le whai unga. Aisea. Le anga fo i ele o se tau pepe. Ele o se tau poloketi. Nau tau laki i le paloto le lua afe lua sifuru ma le tasi. Na tui nā tu wai le hawa noa. Tau te tei whono. Au tau o whaipule umanawa. Fast po le HRPP. A ua wawa ai atu. E mata utia mea sa whai. Ona o le te. Te e whai whale o whono whawai. Le whai ni whale o whono whawai o isi tu malo e tufal tupe. Te wawai i le mi ngā o le toe. Ale mea e whono e o le mea nea rui le tupe. Toi o mai lo la le second round. Tā lo le longo le tamnu sanga lona lua. Toi o mai lo. Au mea la tu o tu ala sifi. Mai lo mlauli. Sui tu la fono. Sui le whawai. O la wuri umai ana te ele mea. Ele tau singa le pepe. Le ai. Tau te le toi te fono ile ai ngole pepe. O mai tangata moni o le ai ngole pepe. Tau si le pepe leli. Ai o tau wanga leanga le pepe o whainko me whain. Mo tau o le parliament. Tau tele i o mai e lota mea le tu malo. Tau te e lota le tau wha le tu malo i o i le parliament e su e mai ingi skupe. Ma whau mai ni tu la fono i o. Ai tātia mai le fono whawai. E nuti mea ai. Ma whaali i ai to mai ma ngā waa o alo mataba whanau. A le i tu malo, ma le i tu malo, ma tono le fono whawai. Ea vai lai le mea le wasa i nei. Ai na whai atu nei, tu la fono whawai. Tau te oe apalai. Whai ni au tau tusi tālu sanga. Ai tau wō whai le tusi. Tau te saini umai, tau te te. Ea wala. Ngau ke, ia ngau ku ke. Wala uli ia. Pa wale o le me e matua. O ai matu o la tu fefe. O le tala noa tu i whapena. O wase upu o le tau. A fefe o ni upu fo le le watuai. E ri aonga. Au ngā upulata mai tātou te tali e masua ai. Ia matua whaalili ai lava fo. Lele o lātou mawhauwhau. Tu sa lai tātou tā alo i mawhauwhau o lauri. Wa matua uma. Ala ko me ko kia ma lātou me whai. Na le whaalili ia le umatu le whaamsinonga nā le whai mai. Ia ma kou mau ke o le whare mau ke mo moe ngase a whakohala le kai au. Ai lo. O mai koe Afrikangi si mai. Ma palau vale mai lumor. O le TV ma la kou whakalonga. Me mkwa ika. Me li mongi ia o ia e le moe. E moe e le ma moe. O le fia moe. Ia o so mai ma le fia ai. O le manongi se me ai. Wa kaule lava vapo pula wa pepe i makalinga le langonga ngi mea ngi kala ai se ali feite le fai unga le famsing longa le na fai le ai o le tali atu la o le tali e fa mal malama ai tali le tula fono tali ma i ai ma famsing langa wa leva na fau le tangata ia matua leil melna le ai ama se si o tou ia na whai le tangi o mamai le mata upu le nei leanga o le mata upu lea e leo se mata upu e winga le mali o tu au le mata upu e winga le whau whaunga
Po aina fauina ni mōli mauina ia whasise e tuwa i sis tangata. Le nā la ua i lone, le ia le ia fia i la uli malisi vai. Au ia ini nai tama i whasalanga mani mōli anga lai te whai ia Samuel umba si vai mba malise. E lea whai na tele le nā mea. Samuel ufo iwa lewa na loka. Maua te tau na whao ngā maiteimia na loka ai. While he was in custody, so that he no longer serves another time behind bars or in custody, a custodial sentence. Nena, mea tā uole nā, o lea ua tanga i masilasila i aile whaamsinonga, ma le fautuanga a le fionga i le tamaita i whaamsino. Aua lava la uli ona iai se maa e whao e le furia. Furi o mai longa se ai kako e loaka. These people are crazy. Ya, o tangata ana, o mea lava tau te whao ngā ai me tau. O meo vale au ngā useful idiots. Ai a tātou se i a tātou telefon i vai whanua. Radio Samoa. Taslima ivatolu. Amo. Sunga o whenga whakao e lo kawa le fōu maunga Max Ila. Se nga uka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava i o tara i le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pa uka avar. A ole me Pico City. E ngā le lua li maka aladwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te maua i ta avale ma pa utau ngofia ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta avale ma le telo isi au unanga. Warren Out Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le whale inisinia. Kia ora Aotearoa. Good news. The starting age for the National Bowel Screening Program has dropped from 60 to 58 years old. You don't need to do anything. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit. Happy birthday. Even better, you'll get a free kit every 2 years until you turn 75. Bowel screening can find cancer early when it can often be successfully treated. It's free, quick and easy. Bowel screening saves lives. When you get your kit, just do it. O le porokala me o le Gagaifo Faiva malei a taua savea i lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tongafitia o le ngase o le fatu. Ma le ngase o le kanesa i whale ma i e lua i Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asia siane i le upeka tawhai langi. Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj. O le porokala me o le Gagaifo.
O le porokala me o le Gagaifo Faiva ma le ataua savea I lunga o le Radio Samoa ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare ma le tongawitia o le ngase o le fatu ma le ngase o le kanesa I whale mai e lua I Nandi Masuva I le atunu o fiti asiasiane I le upenga tawhailangi Pacific Specialist Healthcare psh.com.fj Tala falava o le siufofonga le neo Samoa, le Radio Samoa. Let's a fu e o le satao e filo aia mai Yesu ina sawalo o fatani o ia moi fa alomo ilona si fonga mana onga ai fa fo ina lo langa wana o Yesu ete mawai le hola e fa bava ilalo ole sataro ilalo ole sataro tu o eteia ilalo ole sataro e feilo a ia maia ilalo ole sataro tu o eteia ilalo ole sataro e filo a ia maia let's a fu e ole sataro e filo a ia mai Yesu Bai, so a little town talo fa ta fe male tutu male to fia fa alono hatu se leo lo ala na mai ase a e te fa tu ai wana o Yesu ete mawai le hola e fa bava ilalo ole sataro tu o eteia ilalo ole sataro e feilo a ia maia ilalo ole sataro tu o eteia ilalo ole sataro e filo a ia maia ilalo ole sataro tu o eteia ilalo ole
Satauro, Ilalo ole Satauro, Efelo ai maia. Ilalo ole Satauro, Ilalo ole Satauro, tu oe ateia. Ilalo ole Satauro, Ilalo ole Satauro, e felo ai maia. Ilalo ole Satauro.
Ua malulu le po Ta o tu maya o le wo Fana I say yo malulu Ua ulangona le vai Ia ufi au safai Funa wa pau so umanatu E te fusi a te au O te fia fa along lenga se mai no fatu La upele e wana o oi Ilo unei lo toe Oi la upele o te ofo atu O lo ulo fa atomo oe Tu maulu ma fau Wana o oe le fa amomo Oh, I love and fighting guitar Ao e tu maria ita Oi la pele o te ofo atu O lo fa atu mo oe Ua osua e le la Ai ua moule po misa O ta feifo le a fulilo fia o fonga La umana me sau se I au mai Sina vai e te inuai Pea le nā, whawhiwhianga sui whiwhiloi o le manawo ngā luenga ma le ngā Gagaifo fo I o Faiva. O le atunu I le nei fo I a so tofi, ia, mua tau walunga I ai, ia le tele o tiu te ma Faiva. Ia a o tātou fau atu, I le whamna tuina le seta, le taulanga na osi, o le tātou li whaola. Ia, malona, maliu ma le toitu, manu malo mai, I le nei fo I whai unga o le mai aso. A malulu atu o le maua se awanoa, tausa ili lava le te mai tai a ati, pa anga tō tino le siufonga Samoa ma le ngā Gagaifo Faiva, ia mai le Henderson Cars, e ui o lea. E mwhai ona e wala au, o su e le te mai tai o ati, te maua I le telefoni e le eise tongi o walu salau, fitu tasi, ia, Henderson Cars, I le lātou tuatusi, se lau viva sfumba le wha, Cavendish Drive I nai Papatoetoe I Manukau. E le whasisi langa tā ua leo te wawa I atu o loo ua o mai le tātou ofisa. Ia a wā ia le whanutanga I le asonga fua, ale I tū mā lo o manurewa, ia ma le whaatasinga fo I anai tamam tina mātua o le whaanaputonga ua tā ua, o le whaliu nei le la. Ia whaanaputonga le nā o le tumutumu I eita mam tina mātua ia na malanga mai.
Ma whaamniaina i le sei fo i lea o le tātou sitseni o le awhiu se lau walu sifulma le lua. Mua ona whapoipoi la autu manu i le paia o lau whaafunga anga Samoa o le au mamala. A o le nei whaasilsilanga whaapitoa lava lea mo le mamalu o lo tātou atunuu o lo alala mapapa au i le pitonuu o manu rewa i le i tū malo maisi i tū malo tua oi. Whaasilsilatu e whapea. Whailo atu, e le aise tātou wasunga fua, o le masino a perila, ono o le epa utonu blava lea i le asunga fua, o le eseta, ma e le eifo i se tātou whaliu le la, o le nei masina, ona o le eseta. Vea le nei avado e momori atuai, ia whaamrianga, ia ma alofa anga o le eseta, ma i le Asa Foundation, i le mamalu o Samoa o lo maua le nei whaasilsilanga. O nisi whaamtalanga whaafsu taiane, le Asa Foundation i le numero telefoni o luatasi o no tasi valu o wha lua. O luatasi o no tasi valu o wha lua. Ia, ma vea fo le nei awanoa. Whaamanuia tuai le maftanga whaliu nei le la. Ia, ia tele le eseta, ia maso malo lo. Ia maua lau tau sui fua lau le lei. Ia, ai mai se fo i tulu ia i o le ola ma le manosi. Ia, ma tausanga e tautua ma mafuta ai ma ainga e maise le ngā ruenga pa ia a le atua. Fatalo fatu i le Mareko sau iluma. Talo fatu ma lolo sa i fua manuia, suluama whalilo a siu, ma lolo sa i fua manuia, susiana ma tautia. Mautou u malava ia o loo mafuta mai lunga o le tātou porkalame. Tufa le tātou porkalame, ia mwhai fo i o na maua le mamla maanga e nisi o tātou tangata. O le tāua o le mata upu lea i le telo whaipule ia ua o ese mai le HRPP. Ina ia manatua le nei, o whai unga e whai e whaipule. E wha lango uma lātou whai unga i le tō whāmu moli, a le pa ia a inga matapa au, ai maise, o le pūlenga ma malu o li ima whai pule, o le i tū malo. A whai la, o le fina ngalo lea o le i tū malo, o le ima whai pule o le i tū malo. O lono winga, e le tau o na vau ia, ma te te i ai, le o lo o tau aveina le tofi. La la foi la le nae, le yuna matula o fautuanga, i le awuri i le i petesa. I lo lātou tua ia mawhaitala leanga e la lafo, whapea o le tau fiofi ma mau, i le mau tau ave le HRPP, o isi nei o whaipule wa tūla i me whaaria lo lātou, ai a tau ma le sao le tonga, sāva vari e se ai. Ele o le nā. E matua i se i sini nātu o inga ua whai le whaipule. O le whaipule. E whaalongo i lona i tū malo. Ioi, na whawhea la o na nofo i pēle whaipule i nā. A o leta wā mō atu. E le pūlenga ma malu o lona i tū malo. E se le mea le nāia e te nofo ai. Se le oti le nāia te tangi e runga. La whawhea la na whai. E te tau o na whai sau tau tala. Ma tu malu ai le bafufau, ma le loto o le whaipule. Walu ese ona ele o ia. Ai o le fina ngalo ma le tō whā alana i tū malu. A whaifo i o i tono le mota whono ma le paramene. A uma le wha mawaenga atu ia, po ai nisi whaipule o le asa vali ese. E ta tau o le tūla i se si auto, ta i olo i ai nei, ale olo tuila epa, tula i fontoe, tula i oe limon. Ia po se tino matua, sinia, o le whaafale tui a le HRPP, tono le mauta, ma whanoi le fong te lai, i sina avanoa. E whai ai se tala, e whaafetai ai le sao i matau o le whaipule. Awai le fau ia tuia, i to tonu o le whaalanga maia, male vaenga whaupwhai o le hero pipi.
Ia. Ai se tala ina tu o malu ai. Ia. Whawhitai. I le taimi sa au tau mafuta ai. Ma le nei fo i te tai o le atunu. Ma le whaipule o le tu malo. Ai maise o lai whaafonga mai le tu malo. Ei lo ai. Tau tele o whai mea ita. Nā ona tele o au tau tala mai tau tele popole i ai. Ai tau ono tau popole. Ia. Peo te whatu fo e le tau. E mā pe tau te popole pe le popole. O le mea atasi o au tau masani ai. Ia. E lei se si. Se si sila ele teimina tula i ai atai se uali. Na ngungu uma ele ai masesi. E lo ai. Whaalili. Ia. Tō mai. Le maadili. I le tula i ese atu o le whaipule mawhaia le tō whalona i tū malo. Mau tautonu fo le mea le nai o i tu ia. Tua ino i ai la wori ia. Mai lei fo isi si e fia tu ilunga. E whaia le nā winga tamali. O le mea le nā le tupu. E loai fo i. O lo tu atu le whaipule e whai le tō wha lona i tū malo. Ma outou loto ma outou loto le lei ma le loto whaiuso. Tu ia. Tu ia e anu. Po i lava le isi whaipule nao le aso. Wala u whetil tilo whai nei. Po i le tangata leo le aso nei. Oh. It doesn't get any worse than this. Now look here. Throughout the years I've seen people turn bad. And now I've seen, bad people turn worse. E sa o karasi lo makua fo ngari. E le fo i se le lei so le. E se le kopo poko i fai me vale. A matai tu ina la le fo tango le so lus fo mo le ono me. Se va vai pe tu i lunga se si o la wali ia pe le pe va pe ai. Get lost. Get out. La koi foi ka ko kari e foi ia a true story al mele te fa tu ai. Le la ma te tu ina nei fo. Ana le tu i foi lunga. Le fionga le li pa le mia. Ma fa no ia tu le fong of the line ina ua tu la i tai o li seu. Ma fa ma vai le motofono ma le pa le mene. Na le lua pe tolu upu. Nio. A upu e whawhatai ai. I le li whaipule. Malona i tū malo. I nā i taimi sa mātou nuti mea whatasi ai. Le ono masina watua nai. O se taimi olu i tau o le soifuanga. I to tonu mawhafo mai o le paremene. Au o mātou mo onga le lei. A fio ia. Ma ia e manuia. Ma mana tua mai mātou nei. Pea mo sau mea. E miwa kala maa sangi kau ki kari ye. Ai masua ai. Ia awa. Wo moa so uma au so moa so vale. E loa i nā le whātō whala inga. A le tamali i. Ma le whawhale upolunga. Ale mea lea i loa atuai, mātangi atuai. Lena tau e, lena tau mai a hele. Wha leo le lei ama spela mai e tu ia. Wa sa ilo i tu malo le telo teimi o ina wali i e lunga o lātou whaatalanoanga i Polokalame ia le social media ma lātou propaganda media ma lau useful idiots ia. Wa tele teimi o i lunga whaatamai titi le lātou tōwha. So you see the childish behavior that comes out of these people. It's from bad to worse. It doesn't get any better than that. Talova Peter Stowers, my lord, so if I'm real. If mai Peter Stowers, sa ole le lopo feme o ye kupe yenga ngamo mai leo e lato o so fainga. Fa mai ia le mai tai o May Cuero
Matamatatu matapo ia tu mātou I nei Alabama. Tālo whai malolo se whumuria. Ainga umo tātou olo ia I le nā stete. Ia, whatalo whatu Mary. Ia, ma outou uma. O Silao. Tālo whalawa malolo se whumuria whaftai. O le sunga a William Brown. Tālo wha William. Tālo whatu le tofa. To māmatua. Au mua ave ia whapefo I le tina ia au auna ia ma le whanau ma le aingani ma lo whaptai le ma futa mai I le au unanga ma le tutua ale ngā Gagaifo Faiva I le neifo I a stofi o le whatawhiti ia ai o tawalu ngai fo I mga ruenga I le neifo I vai aso pupu Vela le nā o te whai atuai o no sai e le o whaipule na whaia li whaai unga e o ese. Eo. Ai o le tō whā sa ili ale I tu malo. Ali I ma whaipule o la tō I loa atu le taunu unga o menei ai. Whai le tātou whaipule alu ese e manua le ingoto le waalanae ki a kuai la uri I ngā wawa isi a uri. Wale o toi a loa lisi a uri I le waa. Ngau isi a uri I ngai maroro si a e alo, dumole mea. A la e ngā wha upe upe a fo, lele makao ko risi a uri. Ia, le nā. Toi e whamna tuatu I le tātou maftanga le whaniu rei le la, le te usa salu atu, mamao atu nisi I le asonga fua o lumanai. Ia, ai eleise tātou, le se tātou ava o le wheilua inga, le i fo se tātou asonga fua, o na ua whapitoa lava lea mo a inga, ia matangata fo I maua ia lātou mawhatanga, I le asonga fua mua, aso o le toi tū. Ia, le nā, o le ngalo ia te oe, ia siaki ia lau poking, Wha lelei ia malanga ale e New Zealand ua tau fia nei a mata atu le asofitu o le masina o Aperila, dona winga o le ile isi lima aso o le asofitu. Le ise malanga o le vaso le na. Ia ma isi malanga so o tua I tolu o le a le taunu uai ia whainga malanga na I le va o Aukilani nei. Ia ma Faleolo International Airport ia ona o le tūlanga. Ua cancel ai ia le schedule ia ma le tūlanga whainga tāo le taunga tāo pāsese I le teimile nei. A whatonu le tūlai lima I le mana vai o ngā ruenga I le so ma le ngā Gagaifo Faiva ia whamanatu I a te oe. Pisi lungo le awana tele. Taimi fo le nei la fiafi le nei. To tele I lātou na fuafua e malanga ese ma tu ua au kilani ma wantu isi pito no ufo I o New Zealand nei. E tā whawhao mai e vai. A sila la ile ia e tau whai pisi le sau alu watu I sasae, sau I sisifo, aluanga I le loto lotoi o le tau langa I au kilani nei. Ia. Lapta inga lava fo I a te oe, ina ia whai maali e lo sa. Molo sila fia, e le talo le tau le whai ungo le vai aso le nei, a whai lea tau te malanga mamao, a lo o lapata ia le tele o I tū malo ma pitono o le a malo si eiti munga, ia ma whapena fo I ona tatafe ai a lia ma vai tafe. Ma te tuina ia tu maunga, ma le solo foi lele I awala. Ia, o le tāua le na, o le no fia. A o le I auto wa ama tā pena atu se tā whaonga o le whai unga o le nei foi vai aso. La tātou ue tāle pese. Toi sa ilita si ale tātou teine o ati. Ia, po ua amwanoa. Ia ona tātou fo I mai lo le a tāwalunga le ngā Gagaifo Faiva I le nei fo I aso astofi ia e mumoli e tuai le whambalo ma le whaftai le pulenga
Ia mai se foi tai o le tātou o li whatonu o le company o le Pacific Specialist Healthcare Hospitals in Nandi and Suva. I tutonu o le atunu o fiti, whaapitoa lava, le lātou fsosani i le tūlanga o le tautonga, ma le tau fitinga o le ngase ngase o le fatu, ia whapea fo i wale ngase ngase o le kanesa. So
kangi ale pako le uku fele fele wala ana amai sau male uno popai wa apalangi la le kilo kilo mai misianga ele fange upai asingi so fela ya lu yai la sole kai kai ye wan foi wa la lai asu san ko pai fa malulo king or vai fa ka ele fa ba ya fa se kweli fa lai lai vai lele la la mai ko ai foi leng la mai se fa ya kwa skala vai le ulo fel mai la uku ma fia wa ngi fo pesa wai ku la yelo ai me onga ai la pisi les fa yai e asingi po asablo kaya ko ka so ya ke ai me onga e po via kapia mo asisi bala ka e mani le kangi ale pako le uku fele fele wala ana amai sau male uno popai wa apalangi la le kilo kilo mai misianga ele fange upai asingi musika se kumulo fala se saunga i kalofa vai lo ulu ngala pa venga ya lo yai le ule so ko vele mai se ka kumulo mo kolo ba le menga te o yai felwa i tau laga o al pesto i tangaka o maka emo kalinga fai la la lo ulu la po am nga ya fika polo nga we asingi la balanga lo nga fa benga e asingi po asablo kaya ko ka so yai ke ai me o nga te povia kapia mo asisi bala ka anu le mani le kangi ale pako le umu fele fele wala ana amai sau male uno popai wa apalangi la le kilo kilo mai misianga ele fange upai se sawe lue me le pise wa fai asingi lo fia we ai se awa eke ona so o fai a fe mai si fanga le mo ile life se sawe lue me le pise wa fai asingi lo fia we ai se awa eke ona so o fai a fe mai si fanga le mo ile life e asingi po asablo kaya ko ka so ia eke ai me onga le povia kapia mo asisi bala ka anu le mani le kangi ale pako le uku fele fele wala ana amai sau male uno popai wa apalangi la le kilo kilo mai misianga ele fange upai e asingi po asablo kaya ko ka so ia eke ai me onga le povia kapia mo asisi bala ka anu le mani le kangi ale pako le uku fele fele wala ana amai sau male uno popai wa apalangi la le kilo kilo mai misianga ele fange upai Ia le rā whawhiwhiaka sui whiwhiloi o le mānawa o ngā ruenga ma le tāpena atu fo i le e seta. Ia, ai maise le manatua ai o le taulanga na osi e lo tātou li whaolo a Yesu Keriso mo oe ma i tātou ma male awali i. Male au kama i ka i ia, male au kausi ba i ia. Ia le nā o le vai aso le nei, ia pe ona sila fo i ai ia le atunuu. I le tawalunga ai o onga ma le tausini o ngā alo matamba whanau a le atunuu. Ia ma le whau unga matango fie a le National University of Samoa. Le University au o le malo tuto tasi o Samoa, ta walunga i lana whau unga le nei vai aso, silia i le 5 se lau tamaiti, tama mateine ia whapea i tangata mātutua. Ia na whau uinai mai fōlinga mai ai. O lo si i mā walunga, ia le tūlanga o lo o iai, ia le tātou university malona whaatau ina fo i isi atunu. Ina i amana i ai whasi pepa ma tikeri o te poloma o lo maua mai ia i la tau na whau wina mai le papa i ngala. Mana tua ai fo i le nei aso i le tausanga e Faiva se lau valus full ma le wha ina ua whaato whaavaina le tātou university i le nā vaitau afe iwa se lau lua se full ma le wha. Ngalo no wingo. O ia valu se full ma le wha. Ngalo no wingo. O le ua tuititi lava wato le le ale 5 se full mon tupu tausanga o le matua o le tātou university. Mai i le
Pai inga mua le na o le afev se lau valus ful ma le fa to amatalia le universite. Tasi le tā la na wha vai ai le universite. Ma fausi ai le universite. Ia wai tu facility ngata pe fa pi. Na fa fea na o le tasi le tā la. I ma faunga fo i o tangata ma te tai sa loto lotoi ai i le wha vai na. E na o le fa se ful ma le 5 ta maiti po tangata na ulua i a matai ia le ulua i tausanga fast full le 5 ai i le tausanga e valus full mal fitu fato a matai loa ona va ia ua ia isi mata upu ese ua suasua ina le universite ia peila ia mata upu o le bachelors of education o inala man tula o me valufa ele ia ma se fa unga o fai valufa valu 5 valu 1 valu fitulo tai bila na fale ai ia lo matou tina ia ma lo matou tama i le universite ele fai ala vale na se fa unga mua o tangata matou tua ia mua lava o se ulunga li na fale sa o fam tala fo le tala le na ma tua i pe le papa i ngala ma le tala fa solo pito o onga i tono le tunu. Ea, ele ngata le na o se tasi le dei o te mali i sa li o ina ma li poi ma lotoi ai te tono o le fa vai ina o le universite le na o vea foi o se minstao a onga. Le fionga ia le mamea le malu ropati mamea. Po le fionga ia tapu sa tele tui le tufunga. Ia, o le aso fo ila ana nafi. Ma le fai unga le nei, matago le nei vai aso. Na malanga tuai ia nisi o te itai universite o Otago University. Ma faa nisi o se faa alo mawalunga mo le fionga i le li le swafa ia le mamea le malu ropati avea o se fa alo mawalunga distinguished service to health and to the people of Samoa alumni ia se fa ilonga tawaloa le na ia ma o se fa alo fo le na is tasi walola na tautua le ngata se fai pule o lona i tu malo i le tele o tausanga ia fa pena fo ia ma le veo se minsta a veo se tektai o le tua ngai i le si vai taimi a veo fo ma sui o le fono sui tofia po o le sui au ma malu o le malo ia avatuai le fa malo ma le fa tai o le tausanga la ya fem se lau ivas fulu o le ulua i fa unga le na ale universite o le papa ngala po le National University of Samoa le ana fa u fa tasi e le ulua i fa unga le na le tala fa solo pito va na mata le valufa. And 6 years later was the first ever graduation of the National University of Samoa. Le ngari mua matu tua le na fau umai ai. E pei ona iei le fau unga i le nei vai aso. Ia, fau unga le na. Mawai ia Bachelors of Education, ia ma le Bachelors of History and Samoa ale toia ina. O se whate te inga le leile nā mo le anga i fo luma. Ia ia i mawhianga ilo mātou tina ngase o le tino. O lana māwaenga fo i wā se manu, pe ana soifua le mātou tina. Mātou te o umalawa i mātou umanei o lana whanau na whaau uina mai universite ese ia tunu ese lololangi. Se manu mātou te o umalawa i Samoa wale tonu le nāna whait. E whai uma o mātou tōninga, sa whao ngā i ia tausanga ma teimi na mātou whao uai. Universite, mātou te sāwa vali whatasi malu mātou wata lii la ititi.
le li I o Romney Lavea Jr. Sa tausi I 5 ma a ao le toi ina ma le ora matua. Lea na savali I le whau unga I le vai aso le nei. Au moonga la nao le tina, nā laio na whapea. Talo whai, ua wala au le atua, ai le I tau lau o le whamoe na fia wa ai le lo matua, o sa vali lana tama. Malona pūlou, malona tā pulu uli uli. Ma wha alo mai I a te ia. O le mea nā sa mātou, whamoe whai I le whau ungo le li o Romney Jr. Lavea. I le nei vai aso ai pete iane o na ua wala au whafose I le tua I lo mātou tina o le taunu uai lau o le whamoe. Se manu o se vainga matautia. I se tina masana whanau e tō tele. Ma whanau o lana whanau. E pūlo lo uma ai o sa vavali e whaalo alo malango lango ai. I se tasi o le whanau. Ia, se manu o se vainga mātango fia fo le nā. Ina ua whauni si e toa tolu o mātou whanau o lo ia. Sa whai lava o mātou tāpulpulu, graduation gowns, mō mātou pūlou, mō mātou sa vali el procession e leloi I le universite o Aukilani. Toso tuai ma le wheelchair le mātou tina. Whai malona pūlou, malona tā pulu na whau uai le awhil se lau Ivasfulu. O le whaalo alo le nā, I loa ai le langolango sua ma tālo sanga sa tu inatu I lumo le tua a o le whanau I a o onga. O le ala foi le ale nā, ua tulai mai le whaala vilabe. Whaafo sei, ai le Savali Romney ananafi. I le whau unga, o le Savali mai tuai ma le tina ma mai mātou ma o le nganga whaafetai I le atua. Whai mai le lo matua I lana mawaenga. A tupu se whaala vilawe. Awane I tu ua I foa u I le ele. Ta tia pēr lo utino I lunga au te fia wa ai pēr. A o sa vali si au tama malona pūlou. E ifo I le chancellor o le universite ma le pūlenga le universite. Ia matau 5, matau a au I ai lona whailonga. Ia, o le ua whatino le mel na, whamalo I le atali, Romney Lavea, ia, ma le tau mawhainga fōi, ai maise o alo mata ma whanau uma le atunu I Samoa. Ma New Zealand o whea lava, ma enga sa whatino ai whau unga o universite. Ia, manuia lo tau sanga iane, e tau tua le atunu. Ia, Aua le tō whā ma mau ma le whautanga, sanga iane ai o le taima ia, sa safi fō I ni iu. O au tō mawhau whunga fōu, o tō mai fōu, o anga waa fōu, ua wha au penga I nai o tō. Tau te o mai e whaile ngā ruenga, tau tua, I le ainga tau tua I le lotu tau tua, I le nuu tau tua fō I le malo. Ya, maluia li o tō Faiva, mai se le atali pele, ya Romney, malona wha unga I le aso nafi. Sa nofo tāpua I ai. Ya, lo tātou tina. Maluia le a fiafi tātou whailua I pēr. Ya, maluia fō I le eseta, maluia fō I a fōfuanga luan mau, ina ia saunga le mū, ia lo tātou atunuu. E atau sa vea le nei whamangalo sa leo le au ona. Soifua ma ia manuia. RJ Crichton. Lover, lover,